obo plastic ma twaso oba be sia obe ma obo plastic ma twaso mi di so eguso na mabomode ya di true afaso wo me ne me kira o mi kwa ma je me hu ye me na fufu nyina but me o se me ware ansa na ma wo enti na kwa ba je ko tu meeting sa ne mo de bo me se bia me kura manya ni ti ko adwuma me ne ko enkoko asunafo mu ni mi kwa ma je ye fan dodo na fan kwa me tete okay enti do mu ni mi e wo ho enti Maa Akos me de kwa ma je se me ne start ye no me ne start ye first one yin se mba mu no one me wo ye no onko twimoja o se wonko enti wanko me ma me ketwa ne ko twimoja no e de ma me ye wie ye no so saka che so bebo mi situro ma doctor ne me pie so e ma no pamo no second one by one me struggle ye 5 months no ne me nyim ye one me nyim ye second one be kan ho ono so a kwala no kro gina akra so bisanse ne papa we ya ba tobo e ho no tobo ase wone wonyim ye ndie ne se wo first me wo first one on twa kwala ne belima no o se wo ntwa aje wone ma dansa 5 months no enti wone me die no me ne ku oda me kase yanko enu nti bomodi a na won so ebeka ye ho sede etie bia producer Ishman Haywood wono so ejina mechi na chese bibia aye kama na program ye wo behwe bia na ye Kings TV edemo live Papa B TV eno so edemo Odo TV demo na Star TV so edemo live won so benya bi ahwe mu amohwe wo Facebook no eye Akoma 87.9 FM Akoma 87.9 FM Facebook live we like your page no na wa comment na fe wa share ade amaya YouTube eye Akoma 879 FM Akoma 879 FM no wa hwe bin so ewo ho na emprempren ya no ebia na birebinti wantumi a ebo anwumre no 7 pm so wo betimi ahwe bi wo ye IOC TV na bibia etimi akoso ede amount Adepa Information Center eno so ewo Kotwi afetia Kotwi ho Adepa Information Center Kotwi afetia wo mo aboademo ewo pa ya enya asem ketwa ubetumi ahwebi ewo ho OIC TV ubetumi ahwebi ho 7 pm eno repeat na fans of Akoma nsem Maa Akos Great Family Charity Foundation Happy Home sanso na Mama Akos fans of Mama Akos the Great Family Akoma FM jumedie yi bi ho na makoso ahye ede amaye menua bema Francis Wager abena James Amisro nipa mo uche nipa wubu nipa je receipt Emmanuel Adams Gabe Master Chibia mo Ma Rose mo hye ewo ho emfa emaye pa na bibia entume enkoso wiei wona waso ya sene 21st clinic one mo yesiatica expert Ayiko seasoning powder Time Herbal Center the Time Herbal Mishaba 21st clinic Samsung na cafe talala Bar Herbal Center Caristic Ventures wade Zahara Enupano ewiei wade aba edwaso na Herbal Industry so wamunu pa ya ene wade aba na wama wonsa akabe na bibia etumi aya kama pa na Joseph Fashion awiei me hu ani kura we se wadane Arab ni wani kosia wase me hu kakra ma me hu ani kosia na Joseph Fashion awiei wono na esiese mi a wahye me atade kama me de aba betra han say free twada ediko sifia da Joseph Fashion wono na esiese me kama enti kwabom so Josie woni meet me the sports and edition anymore na ompempa montade no won to ma obi bia Akoma FM 0243433465 0243433465 Josie Fashion was you are what you were Enra Yansaka Yira Augustine Ampadu ya yeta friend brother Kwame ewo fidua yimo wono ko na nra wode na asem no ebetodwa na ebra yeguso ano ye yesa ye frɛ ye nuaba akwanyako ye frɛ ya nenko akire wono ranka sample ne san frɛ ye se wo hu se ye frɛ no de asem ane ebo na mane wo se obeba nokre wode oso ayoyo wo fie ha na baba ye no awogo bi aba eka ho
ahoho no I will introduce to you later in the course of the program. No may introduce ahoho no at the amount but ye nia na ye papa mpedu be me na yesan emu ahabiam na boko de boko enra woko fie te sai boko efie ye boko yo me da se ene na enra asem a wo be kan ye no wo be bo no tofa ama yera bi wa ha oyo hoho me nhye da nim no afa na me bebisa no ye oba kwanya akon e wa ha Akoma FM. Sister Koko ba kon so te ha. Efie ha ye fu. Enti bono tofa. Ema obi anti bi. Yo. Ma samwe de boko be se mfie nan. Ene me hu akonya. Ene ye se ye bewa. Enti mi satan na me yere ene mo adokwenti na me fie na adage no. Ntram ntram. Ene ko ha nda waje mesu. Ene me ko tena. Nti kwatena ho ndi asem bia ni ho nti omu be 2 years ena me bra me se be ne kwakwachi am bra Akoma FM. ena me kwakwachi am bra ne kwakwachi am bra asem bia ni ho yaba nti no achi no na me bra ka se wo yale nti me yanko nti ena mkachi nya akwese nya akwe me bra so yale ko no ho o so yale nti enko na yankwachi ano nya ko kire me se ene de ontumi ne me nko enti nunu ni kai na me kwa obeba ene me di kai na me ko ti me ko en so ade chen no ba nti oba ye no anche bia ena me shafo mi ma mi ba ti ma mi Akoma FM. o mo se o me pe body edua ni biato na mbra ka kire o me se body en de nka bi ho na anso obi edi kai ni sika bansa enti ji se me de wo de ma mansa se na chiri musakem enti wo me ye se ne kura yenko na wo bo de kura hufu na wo so yale enti ba ko bo na ma ne ko ye na me to ama no wo fu mu enti me ko ye ma ne ka kire me se na ma me wati ho no wo de ye no ana me se me bra na o yale ye no wonimu no enti me ka se me hwe no no so ba hwe ni enti wan kan che man say ekwanya akon eye wo yere ana wo gala woni netie baby Akoma FM. ya me pacho ena nipa no do so enti e relax kra yan content kasa enti me kasa no ene ma ne ka se sister we die ye ni mu no na wo sa wo se ha na ye wo firi ha baby na me se me nua bra we na chi ba mi no na wo se sister we die ni mu no enu kro bia baby etu ga me se no ye ni mu no na ho na ache kra na atwu bia oba ho ndo kan sa no ndi frafo mu ho no na me sa ba nya akon bi sa se nya akon e ma ne so mu nim me so na me do ba ha na kwa me so na ma ne fa so mu nim wo di nya akon kan se ni nya wa se Akoma FM. o mo fo mo kwa sia se mu firi ho he fa no mu nim no nya ko ka sa na me sa na chi na me de ko ya ma nka bi an jere ma na me de ko ye enti adofo na se wi ye ko kumas asem bia no ndi ko kuma so no papa so ma sa se bi ya bonne tofa o we dia se wo kan step by step to say nra o me ka bo ya bonne tofa enti papa so ma sa se bi enti ko ho bae me ko ho bae ya mi wura de mo no me ba so mfre nya ko so yale enti mi wura de no nya ko ye ko aso nya ko ka ne se me do me ntumi no nkasa me yale me do me ntumi no nkasa se mo to me me fe enti o kan sa o ka sa no o de phone to o de sa fa phone no e fe ntakora se wo se se ntakora be ma e ntakora ka se enye wo na no kasa na me phone ra na kasa ana sa agi phone ra o sa agi phone ana o sa ka chen sa me do me ntime no kasa nto ka sa phone to ka chen se obi a wo yale a pesi ka do hospital na sa wo do afra wa on kesi ka se na wo do afra an kesi ka se de ko hospital enti o ka sa wi na o de phone to ho no wo mi sia bonten se sa na me be fi ho abeka ka dia Akoma o mi si fi FM. ho bio no wo mi sia bonten to wo mi sia bonten no ena mi si sa kwa dem ho no na ya kwa sensen da enti ya kwa sensen da ho no ena me fa danfo ya money tofa enti ana fa no ko hospital to ko hospital no
ena ye ko mboka 4 million nti e ba ye no na ti wen won ni se saa npa no kasa ye no mo ni kasa bi enti ni nyina na se oni nyako eya oba woni netie na ya adwene se be wale okay nti boni to fa wo di into details ni nyina wo kai ebra ne ma ekoso no no ankasa beyi ne ho aba nti ya adwene se be wale Akoma FM enti enum no we no ba ye no bibia nsi bi kwesi memenda second day of Sunday no first year yanko ana mo fie ana obi frɛ me sɛ ofa na ba ha na se o da bi me kwa ma da ma ha ana so obi afanya akoko kodi no obi afanya akoko akodi no ho na frɛ obi na frɛ me yanko entwintwe so me introduce obi fufuro din pa kro frɛ me no ɛna me fa car ko ye me ko ye so me hwe nya akoma hu no me hwe no so fo mba bi me hu no nti ne bai kwa ba ka kire se mama de bi se na bi ko ton sa no e ko he ba mu nyina so ye hu no ene e kwa dai nti e dai no so bo be 12 na ne ba ne se wo hu no wa fe ne fon so wo se wo anwan kwanta agi ne no na se baba de no ni se me ba ni se baba de a ono so wo ye de wo ba ene wo bai to ba ye no an fon na de ko fe fon na mama na me hin papa na ko enti wo se fon no wo ba no du kwa so fon na yira na ba na se da bi fon ntimi nyina sa enti fe fon no ma enti nyako edi enti na wo de nyako ba henra ye ka to fa no me nyako ba henra ne se ye ya adwene se nke be wale enso fra kene doso ntimi nware no enti niam na ya to se nke de ye be wale ndie du bia to ye bia no obi amfa ne de obi ato ebi obi amfa ne de enti wasesa wo ne ma enti won fa wo ne ma ma wo ne ntina bi yo obenya akomemo ha Pastor, yes. Okay, me pacho wunim Mr. Pedu. Me pacho ani. Wunim no kwan beso. Me pacho na me na trempena. Manimra from kakra. Me pacho me friend no no. Wo che no kra na ade akato eno no kra ye enough nti wo de yengo. E che no kra e kata woni nti. Me pacho e me friend no na me na neti. You know smarts. Me na neti. Ti papa mi hu no no. Ka che so we yere. Okay. Fine, me na netinai. Ti achi na me hu se o wo yere. Ti na afi de mpese me yede betwe me ho enti me ntwe me ho mane nyi ti bronya ni mo no me pie kwaji mani ti me no di nkomo anopa awia me no di nkomo fine me wan kan tem se obeyede obeba ho eti me pie nwumre no be 7 to 8 mo wono ti na yeti baby a ye no mza na ba no enwom na ebo ho ti me sorry se me be jonso ti me ba ye no na me phone e berry te berry na ye me ba kwa brand frame say ma papa ba ho na mso obua me kwa ma amfa ma nkonti na we dey wo kasa na so ye no kre ene o kasa me dimirika e fa dropping ye dey e buy me buy na papa yi e we dem o me duwa na mbu nkotodwe na mse eja me pa acha minim se obeba anka ma anya dey mempie eti wuye wadwe se wuye dede ti wuye dede no na mso wa na mse mesiro profile dey ada eti nya abotre na asem de ba nipa na ye dey eka ti me no dampa so me no kan bia didi nkoma ye dey e ma wote ase ti ade chi anopa ma mi ja wo kwan ti wo kon me ye aduane ma wudi ti enwumere no na wo frɛ me na so waja bibia ye dey ama na kan so wa kan me suma ye dey mate se me no ta wo hu bi sa ye dey eda na so obi na ye dey e frɛ obo wa mane so obi na frɛ obo wa mane a me kra de me ni problem bia se me pie ye no ma nkwa ma be me bia anye dey eni me ame kansa ti di ni 3 days na o sa ba ho to ba ye no na abeda de chenye me hwe wo kama ti edu ke ti abonten na ka chem se waja me na me se sa na mayode o si jantre ni ba mitime no ntena biem wo ne be ma pie ti wo ne be ma ne pie ye no wakofa na me se oh eja eti se wo yo ba na ne be ma pie a no ayede no wakofa ti wo kan sa no na me sorry ye fa me bag na me yede me buy be ye medjuma ti anwumre na ebo ayi kakra na me from se da eti asem we no wafa na asem me pa acho wo de ma ye obi ayede fa che me ti me no kasa bia fine me de me se waja bibia ti me ne da ekwa yi madam fo ba ko di kuna ewu ti me wa yi na se na me fon bele ye na ye me ba kwa bena no se ma papa de ka be si ho e be fa enoma no na me se sa obefa no ma no ade
menena kase we ya de tin obefa no ma so obesesa ne dem no manam na ye mela woni megyan na so wato ade ama me a etimi ye de ebe fama ne yeye ti woni me kan bia ti hwana me fie wura frame me back na me fie wura se on prema na nye de emfa no ma na nye de enko eti boy na onene baaye no ode me number friend na boy ni cheche mu nyina che no na se nkasa na o ka kire no anko ne na anye de ama ambe fa no ma no na se oni wo ba akora twempena na se mogya ya enche se oye de o fa no ma na se da me pacho nyemna mbie ma no ka che nse me ne na jayu on na be jam keti abonten enti nche se me ye de me de no ma na ye de e ma no se me na mi ja ne dia metime de no ma na ma no ti se me de no ma na ma me wo bu mi kwasea me ne na tena mesine no ma no aduane amenadi etime fa no ma na ye de esane mada time fa no ma ne ma no na papa nse wate etu usori anu abefie ho no abedidi matem o frɛ me ajantre ni ba o frɛ me ajantre ni ba uko mi kurom kwa fam prams da uko mu kwa tentin wi ena me kwa fam pena na sabio e wo mema papa bei ena wo ho me de me kasema anka na me boa e ya abufuo ena me sinti tikumasi abonti me nya ba ma bia anya dai anse me pese wo kurom akura se we ya wo de me kɔ ho no ena me kwa fam pena sa mana wo muhum na se man wo mso wo muhum ya se ye nante duru wa efie bi wa anim ho e ho na metena ye dai ejima home etu om kaso wo munim ya enya nwanwa ti me mefa mpena wo ho na me kan asante kasa ne sunye mu no emre bi ye kɔ ho no na galamse bi wo ho mo ye adwuma na mka cho se ne me kɔ akɔhwese o mbe fa me ama ma no aduane ama wo ma na se mesisi wo mo no ma ne so mbetua me ka na se ye adwuma na ye no adwane nye meni sister bi e fa na adoma mene ne koye ye koye no ma anya dai amfaye omko mo se kurom ho panyine no age contract no ti ye ko hu no no se adwuma no wa fa ni pawi ti kwa dema obefre ye enua no usori a na akom kurom akotwempra ene jantre ni ba na wudi matem enti se mu musanse se one ma betena na se wato ade amamia ye timbeje ma ne yeye media no okay na Mr. Mpedu woni no atena fie sen akua nyako Mpedu woni na atena fie sen e pa cho fie nan akua nyako woni na atena fie nan okay na wose emre bi ne kuro mu ho wo ka senka wo de nsa eni kosua bekwa akobodua ko information center akwa na se seso obi afa wo kuro mu open na wo no obi atwu empra wo kuro mu wo dan suo ni nyaw eda no so yesa mu kuro no wo gitu mu kire ne se eye no kure se wakotwe mpra wo ho ma me pacho Mr. Pedu ti se di o se asam na o kaaye no ma mani bre ase wo kasa no odi matam eti menini di nkomo no one ne namfofuo bi ti no onim se wakate me eti ase na okache ne namfofo ne se oba fontan bi a makofa no eti girl boy ba ko se kache se eja no ma ni jama ne nka no se minya ma ne nyedai enka eti mi wie na me kate ko na me friend back na me se eja me ne yo oba fon no abefa me hu jantre ni wakom kuro makotwempena we nya ba bia nkotwempena na me se dia waka na ne ye mahi ene ye no kula makotwempena ene de open no yeah. Oh, okay. Mr. Padu, madam. Wo shia nyako wen. Nyako de otonne ma otre kwa so ntimi de ho ne ho. Etu hu no no ede na kwa so na ede na nyako ka kire wo. E wo ansa na wo start ne na kwa out. De me ka se misa se na de. De bia me ka twam ho. Da twam na me so wo share din fa. Misa se ade no se oni ne kuno jawa de. O so one wan. Oni ne kuno jawa de. Okay, in fear saying. And the member say in fear do. Okay. Me wo ho bi o ha be na betwe o mask no alcohol kakra. Me ma wa ha. Ni me pa cho. Wo mu wa say doso. Me papa Mr. Mpedu ha. Obenya akon wa ha. Wo your friend was saying. Me pa cho who related to wo mu wa ha yi bia na. Obenya akon na eyemira na me so ma me ntia. Why na ya wo yere? Nyakon. Mr. Mpedu shie nyakon asesen. Was when you can go. Me pa cho se nyakon wa jawa de. Anya na kre madam. Anya me nyawale. Kire me mu e. The man so me nyawale no. Okay, me ba nyako. Be me wini mo no. Me pa cho me ni mo no. Oh, ya wo de an. Me pa cho e mi kura me ne wo me ma no. Wo former kunu anasa. Me kunu wo ye me ho ade. Enam tokwa ne akasakasa bi na me jaware. Na wo jaware. Nti wo jaware. Me pa cho
me fan say bon fan ne san komano enti aware ani mu enwa abale okay yakwae madam won fa ne san komano ayi maya watiwi se man ka se ko hunu nya ko raise so man yo trofo okay on ka de kre de natifia dru on ka de kre yakopon ye nyina ye so no okay man ni mkro from montre obi na woni mi nya ko ni me wo from woni me pa ni yiri ni me oni nso ni me mani me wo mun ni mkro from de wo si na so pe chief akrakito kwad me from chief be pre akrakito akra ya woni kra no ono beba awu ma me yo ban wade nyina wo ya we me ko ka kire wo yiri kra so me be yiri wade ma yiri ka so beba bi so enti afi me ne yo ban me na wu me no be ya ko yira sia no pa ya te tu asata me yale na be so ko djuma yire aba afi me hwe me yire ni ma few okodwoma ba enti ano paramita na me distai twi eba se me massa ba no se na kwakọ ayi kromo o mai nti ye be na sister mi gba mi se nya ko mi yale nti mi se bi o yere wa ba na okọ de ma mi ho eno ma mi se me ko hwe ne ba nyere emfa na mbre no na mi ti mu hwim ene de be week de na me nam kuma sa bontre na wo hwehwe nya ko wo yere nya ko enti me friend papa aka che kojo onse aye aswadamfo nam se kojo ese u banesti mi huno mo so hunu sese mo ko nam se yanko en na de na wo tuma hwima huno nam se me ba ikra wie school o beto no ma yere ama na ode yere ne ku school na minima de kra nya ko ba me fre nya ko liar friend Akoma FM ana me ko be boton ade no na fofo bi se nya ko te adwoso na mafaka duru dwoso ebi so te santa se chatane brono de bebre mu totome kuna ana interfere ma tete se woni man bi wo bebe metina man na ko handa ma mse na ko de but na woni mu se ya Mr. Ampedua so mi fasa nsu na wonzo epanyi ti mi fasa adwene nsu no so wo ma te se mi ya eti mi fasa boni nsu no okay eti bebe ni tutu fam na mpedifo eza wi ase de wade awudie bia no e bo wie eto no nkasa yire eba me ho ka che me se bla menim se ni kunu akọ handan ama me yire na me madam ade me fa bani hunu ade e me besa me yire mebu ahofo oba ne se wonim se ni kunu akọ handan ma me yire nyaako ni kunu ni kunu ma pe no to akọ handan ma me yire na me se so me evidence nti so on ko proof babia omotie anase omfanu ene radio station omfanu nkoso onkoso mu frenya akoro mu frenya kuna na dance bi o mehunu kwa me de okunu me de e be fa so se ma koyo me yire mo de na me ne ti awu na se wetima be fo ba na ko handa man de a ene be koyo se bu so mu fro koyo ne wade ma no on kan kire no na de be so de me yare mo de no omfa me sika nyede e ma me no fo ba no ndi me ba titi mama de am de ba okay Mr. Ampedua enra na minimum so oni oyire jan na madam what what yire wo feel the say on the TV this year what ni yire jan David oni oyire jan what ni jan wonu oyire jan wa de Ismail sameto sampama eya wo benti Mr. Ampedua yire number ye friend ni nyina so ne yemisa ne sa wono nso ne kunu eni ni jan ya wade no ana wo de wo so ni ye bebisa wo yire no but Mr. Ampedua na wonim nyaako eni ni kunu e wo kro from dada na de tieni Mr. Ampedua tijadem jina prim de tieni nyaako oton fos enti o de kwachi man se bia mi se ni kunu ni paso na sidie ni minum ni kunu enti ayi chief eye nyaako ho ade no wa anko bi wa ehunu bi wa anteda but woni o mote brono ba akoso ya te brono ba akoso ma bia meten ma bia woni no ten de mutwen emu ntwe sa o ga de mutwen boa emu ntwe na me se no wa anteda so se nyaako ware dabi wonim ne kunu wonte ne ho pupu ya bia okay me se nyaako oton nyoma first no oton yi pansa ya di ehye atari ase bi enti na me pentant ne bi na ye penti ode nyama ne ba ho boga bi fi satam ka so ko me nsan to bi wa me onse obi okay me pa cho twen me na me ba me question ene me bi so anko straight wo de ngonwan ya wa ha me wo bi a workers mo twa ntro bia na ode kwa ngonwan boga sa wa ba bedu kuma se ye kan ya
frame na je se gina ho mo bi san me pa cho Mr. Mpedu ena enu a wo ba ye na o se ne girl a wona ne tie asesa ne dem niema e de adwane enti oba no a ye friend no ka so obeba ne ene nya ko tin finfi na bema wotoso miensa no wono ye bema wo chese ne yire ni nya ko woni ni nyae wo mo na woni net dan ba ko ena oba ni frifi a wo hunu a oba na busuafo kra se onu na yira ne omo de hye to won kwhwehwe no eni se nra onu so tv ho wo hwa akoma mu nsam a wo tin se papa yi de ne yira ba ha ena onu so duru ha enti nyakukunu eni nyaku boy me pa cho nyaku boy eni Mr. Mpedu ena ni kunu eni chief sanete ti mu amu bisa no no question bisa the question is nyaku maame no de mba ho na maame ka se nyaku de ni kunu sa koma no ene maame ana se ne de nyaku mba cho Mr. Mpedu biso asam o me pa cho maame amenya me na de ne ba mfi o de ne ba fie ho no se o de ni kunu sa koma no ai maame no so ka kire me se ai ni kunu de ne sa koma no wo de no maame ana so adamfo me pa cho me maame ndu wa ba nkundu mo lo twa so kan akure enti o maame ehun sa wo ne Mr. Mpedu kwa eko out me pa cho obeto ne da krope oba me ho wa man na adwen se obehia papa no oba me ho to oba e na papa ne wo ho okay enti wo maame nim sa wo ne Mr. Mpedu na onim se Mr. Mpedu de obeto ne wo ho keke wo beto no ai na wo ba maame ne ba nkomo ba no di maame ne ba ye no obisa me se na nyaako ha ye de ana msi nyaako o se oni ni kwa ja wade na ode den se kokora no wo ana akobọ no ko musa se ntinsa no wo de kwampa ana maame ne se ai wo de kontu de ne ntra o maame ka se nyaako de ne sa ni kunu sa akoma no o maame nyaako nyaako e pa cho ukuni ebetumi abase na entokwasi ena wo ne ni jai na akopa be ma foforo obi nim ukuni die ne si ya wotumi jai ne ho na ukofa Mr. me pa cho me queen be ma na me ne tie wa ya me ho ade wode me fa kwan bebre so kwan de be ma we wode me fa bi so kwan be te san entok ebro mi kodwom ba entokwa si yakodi mi 1 2 nsem basa e ma asem be me mo makoma onya me hwe atete na me di jano ti me di jano no me de nensa me ka no kure ne na me ka me de nensa ama no me di chief nensa ama no wo di chief nensa ama no wonwa na ka kire me se me fa nensa mle no wuchi we ka ma me wonwa na ka kire me se me fa nensa mle no me de me papa okọ me papa ko jonsia dem de ne number maam no okọ ne ho e ka kire ne se wo hia nensa wa ware no oba ye den awo etu ono oba awo no tu hia nensa oba ne se sensa ne bade a obe ware no eti maame papa e maame de nsa no e bre be me na be ma no aye den e so nsa ne mu enti wo papa ni musa wo de be me nsa akoma no ani e chief oba ne de won sa bre wa ja wade na afedi ani anim gwase yi ma oza oba na anopana metora se ono kwa ayi se bana me ba no ma me fa me gure ba sana sa me nyai ana nya nim gwase me be guru bi apenim sana me chena o ka se o de me sa o de na me ka se papa ko jonsia no ne number wo e to beto afere papa ko jonsia no e sana o ka no o de sana ba e de beto me ma me ana e busu ana ana mo se o mo nyinsa no na wale do mo ntimi wa wale ana me ma me frɛ be se ensa na onye na se ma onye nsa no na me ka me ni nyakɔ na ere ajai ama wo nya kokɔ mi tim se ensa no ntimi be je nsa na mpa ama me no enkra no be dem so ebufo na ere e ba nti wo de nsa na ere fansa na ere ekɔ wode abaya kitwa bi na ere e ba ama ekɔ mi no dem di nkomo enkomo so me pa cho me de nsa ne koi ne ma me ka se omo nyensa no na enkola wo ye ntem omo nyensa no e ma me frɛ wo frɛ me papa ko jonsi ebisa ne tama ma beduru ho mimi ntwantro de mehunu na me yede meka enya se makofa papa ni nti e na me begina ha se bi o papa no ugunu wa begu manim ase me nwale obi a eti pa be ma chief no waje ne nsa ono na ma me de nsa ne bre no e no so nsa ni mu na yesi aware agu nkuro me pa cho wo so nsa ni mu me se ni obi se waje nsa no aware na gu
waje nsano wabusuafo ni chief abusuafo ni mse ne ma me na nimu ho no ka so wo monje no na nimu ho no wo ma ayi na oni ne na na fie ho no waje nsano ho no waje nsano na me da mani na me ba me fie chief agensano chief agensano so chief ka so wonye nsano ya nto aka no kwa wo so ba me ka cho se woni ni nyina ba bi ni ani nkomo ni ewu de kwa ye be fa so be ka asem enye se wo be kuma ni ma asi me se woni papa de no bisa za man fofo anfe okay o fa accident ano se odonyame o ka ne fie duruye e ka ne fie aboso mu guo se wono ne papa no onim na wo hwe ana ya ko ye show ama nya ko ba me ho ama me ka se wo bi oni papa ne no hwe a bodua ano se ai me ma fofo na makofo o ma me no mo twempera no ana me nyara ara na me nko mo modua na me sa wo se me no tie na se papa no anim sana me no na tie krofra kwontere aya ho ade na se satam papa no ne papa ko out me na minim na ko fa paint rubber be gumi dem na me twitwi ho se papa ne painter okay na me twitwi ho no ate papa ka se na waton panties pat na me shelja okay enti so ko no ko janta me na me hunu enti say dey ozo be di boni a o be fia na se hunu ne se say awane oye enti bi na fa yako me no wo bo enti wo ya dia hwede na wo ya djuma ye no se wo di fi kamia wo sa mi badjuma ama me ni kasai se onya do ye no enti no worry ya asemu si ye ma ni mpie ye no enti wo ye na me se sa de tede ne o so me body o mo de no se o friend so bo bia ana me se so ne papa no me no ti na me no won free ya na me no ti no na papa ni fa e di udi a ana so anyway ye ne ezo do ne ye ne enku ana odi mi ka ko me sister ya otiwe say ai me ma bo chief the chief aropa say papa no na me on tu free crofro na me nti down na papa no edi ne dia ana so ni yan dia ana me sister me ka no me na ne dia no ana me sa fe de so se nya nya obi bia no chief we say no de me ba say u be guma ni masia no da bio wo de me ba say wo su be guma ni masia no papa say so my way na me teta na me hu say e bia no kwa say ni kunu na say mpra no me ya no ho de me tiska kwa no de ma ne papa e ti no nka che papa say me asabe be ma na ba radio so ti me ba na me ni tade na me yema no ni tade me yema no me on for me tade mam na ma ne nyere o fa no e ti ba me ba ya no eti enya ko ma mi sad asama wo kunu kan sesi ye wo kwasesa ejampadu ne rubber paint na wo di abra no wo ntwetwe ho eduabo ne wo sansem ni na me pa che ma ye ja ware na wo je ne nsa no ena me call no say me be jiska Akoma nkola no ena wona me di enkomonto ye no no start didi matem ena me sumi didi ni bie na ka cha ne say wo yire na wona na wo no wo nko awo ba no no ka cha me say jantre ni ba na me friend so bo ni dua sese na yire na wona na wo ye no so no so no nko na di no ene na wo di a ensuo sei me de me jitu me say me jantre ni ba na ka cha me say se papa we no me ni ho ena se me boa dia na wo friend nsuo ena wo so di bo me dua okay enti mami bisa ona ubo dua na me return o na me friend so bo dua na ante da me ma me pa cho me kan say me say dia mimi pese me bisa ne say sabre no a wo ni Mr. Pedu Kotna wo na wo ka so ni Mr. Pedu Kotna ye na Bejiska me ba wo Bejiska wo be me ho ebre ban sabre ni mu ana na wo di Mr. Pedu paint rubber koma me pa cho da bi me kura da na paint na ye ton wodom ni ye ton wodom na me de ba na ni ye ton wodom na nya betre me pekasa ale paint rubber de e ba paint rubber de do so ha do paint rubber do say na me de ba ye me ton wo me ka bi ka cha sister say na good paint rubber ba fia do na paint rubber mi ma kokwa de bi paint rubber ma no say na man na paint argument no woni ne ko out a na say what paint rubber na man na me so ba na twitwi ho ne yere so gu na mo wo sama me ka say u ko so ma me sabi don na da u ku bi sunsun no aba mi no nya ya me no ti say ayo oba ma oni emre bi badafo bi free tell the shoe blame ana ka say yakon na wo si no wo e kire so yakon sa na te dia me ne ko ma wa wo fa George amna to na me discover me shoe no so cinema ana me call it be do George Demon ana me nya call say na my way number ani na me number 79 79 chalas to friend say da ana me be adwuma che
na me ba ne yale etira me yere me ba dite ba awia be bia yehia no ma yenko hia ho anam sisa anam si yo ne me ba sisia etinu ne wo fajo agire kwa no me ne papa tugu da mo na me dimrika no fajo agire chief da na dubu da ba na dimrika me tugu me re me ba ana me fa chire sa na ko gira dan ne mu ho ti me gira wona wo mada ana me pie tere kaba de me so oba ti me pie na me ne nim tatrata ana wase nam se mi na o fa me ni enti yanko wase me ko to mole wo comfort wo ana to mole be ona to mole fa comfort ana me dina bi dua sister na me mole be me jam mole to kra ne da be o to mole o mahada ana me bobo me sister na me sister frɛ o afa wo na ko to jogu fam se ai wonya sa de biem na man bi na ha ho ana de nam se janko the same thing o kwa chiba o ko fa be mama me yi number no afrɛ be ma no ama be ma no pa cho se o ka je so ni ku na da we usu ana ban ana de nam wiase so na me che no na man ne de me ba say so me ne samba se man ne so onim se ba nya ko wade a be ne samba yo ana me be ya san free akọ na sa man fa me ntia dem fa me na me ko ba bi Mr. Ampadu woni nyako atwe mpana enfie sen 4 years 4 years no ninka ba to aka kana 4 years there be Mr. Ampadu chese ba to ni tell me kan say say ye ko handa no wo de by 2 years to 2 years no so ye ene say ha 2 years bi nti ye ko sa epu ya ene say da na 4 years okay ene say enye 4 years do kan nti so man ka be 4 years because nyako kra ka chem ho say ye dem ho say 5 years eti ade na say ase wo be say wo twetwe na ade ba ni mo say ma kan 4 years dada na aka ba busumi bi say na busumi ba mi ni bi nyako ya pe no kra me pa chom woni Mr. Ampadu twempra no na wo da so te wo kunu nche me pa cho da bi o kan so ngada mo boa na me ne se na wu ye enya na be incident here wukunu kan say ofre wo bi o ka so okohia no afa woduru ho ekoye eche opasa okotomori sa incident ni esi ya names me pa cho ensi minister to man dance ni so say some minister pay ni to no o musa no akwa ni ko ja to a sister penny ana so na akwa to no ona me ni huru so no ana me ko frɛ minister say o me he ni janko da be me kanya akwa say janko boy dwoma o me chia munyi ni no ene de ma de me ni nie mako ana minister be frɛ no Mr. Busana no afno jana obukotojo bizana obukotojo e fi ababa che ade na ma abu nkotojo no o bizana obukotojo ababa che ya ko de na ma abu nkotojo no me pa cho asama chief kan papa we no me hu no mfa me da no kra de ba ko na nam atete papa chief de me nam no na papa ni hu me ho na yes so be ware me eti wo frɛ me na me ka say me frɛ no na me say me hia no wa and was me chance say me friend na me kunu den a number enti na ya papa and na wo ni wo ba friend no e de ko frɛ wo kunu twiwe no wo de a chani nti twiwe ne enko so aso enti no papa no me hu no a che no nya fam no ho nye den enka me kopem say me ja ware na papa no ko ha dan ma me a me ne tena wo okay Mr. Ampadu de nyako se no me pentro me pa cho wo hia nyako no adana wo born wo kageti akorodua ni mu se woni ne betna no edi san ya san wo gya ne ho ama ana woni wo kwotena eno de mi ntumi nka endandodo but o kan sa no na je se akwese e se ko hwedan because na me fie na ejada ho ne se ko hwedan ti dan hwe ne de mi ntumi nche je hwedan ni nya bi wie ya nya boso me be se me wo betimi a che kan se bia boso be mienu ana amiensa ba boso me mienu ana amiensa ase ni konya dan ni bi asa na mu konya dan ni bi ene na tu akwakotena mu ani ne kotena chief ma adie na wo de ye oba nyako because kopim so oba ebetam ne nsa sa wo de bre no na niema bi afono no awade ni mu nti die na ma na ekro adaruma me hu me nyako try me nyako ya akra ketekete be da nya Jesus Akoma ana me hu nyako me wi school bi ko tratafo ni nyina na me nyako yere na oba ho e wotafo me le nte bone ama ye be wo ye bakan minister ne ma mba ko ya me fare crazy e fara fiefi ti sata na kejetia na me ska president ma me fiefi e ma ne brand bi bia ma no okay etina me ma me kra ha me se wo bia wo wi school akotra tafo o ma kra di wachi sa ha wadin ama obeyale ama ko da hospital
sata na me fi we ka me bo no ho no enje ka ketewa enti yemra yanim enti emuna na da sabe ye wo we na kwani film ene be wo ye ba panyini Akoma FM enti afi me she me dikashe da first wo shi scam ana second one wo so beton singlet ne anda ne alade ma okontoma oba se oba obeda no ne phone no o de check ni sumiyem another but go share the bag but say ohun se bia ere obi efra na so obeti enti ta kwa wi bi me free adura ba no no me se me ba tibito ye call ewo phone so bla ene de me tima mu na spray na automame no me la besi fia me use ana me ja ko ti se spray me use bi se be ma na toma o ana me ka sa ga na me free no na dem se wo kubia nta minim ya be ma to spray man na use as eja ena na ba mi no tira obi na to abla spray mi sa no ono to so se on lo ka se me ma na ko ba me nhwe no bi sa se da be na ono me use kan to wo problem ono ba ka ne hawa wo de ne fam ba wo so ka wo ne dem bi sa se woni ne try dia yaw na ade ne fam no na me bi sa me afọ na fa yaw bia se me sa ono me ba me mo ane ni nkuba fa fa se nua se wo ba na se yankanya se be yire na o ka se ono fi yare ya busuem omo no asama na aba na kan dia ma se to kwa dia awale bia no me cha se like omo no me enye to kwa dabi bi sa se me wo de me am shoe abom tire mo jama me to ga bi fa ya bebi ono kwa ka se ana ni kuru me ka ya ma me ko omne ko pa me ya ko pa mo ye bisa no wadi papa bom tire ka ba bra ka wo pa me tire mo je ba ka me tire mo me pa cho mana no si wo ba ka me tire mo okay eti ono be o be say na me ka so no oba me no tire me ka se o start ne o twetwetwe mpra no no ono ti no twetwetwe mpra so na me oba de papa mane a o mo say evidence be na no eno na ka me bebi sa so evidence be na mo eti bi kwa de papa ko jonsa say nya abotre na nipa do nya nchi na wo hunu de wo na me sister me no mu twetwetwe me ana wo da won to bo ntobase na ere edo wo to bo da wo titero na wo kire twon na wonya nyina so ere agina na kama mo bia oba me wo me yo basabasa ana me tetiro okofa no mo wo so ton no ma sa wo kwaje obi no ma ama eka 7 million me wo mo fa ke be yase ana me nya akọ yeso me mra central police ye ka but wo de ho no be ba wo ebra wo no oba yi so tie ye kan ena okofa be ma na ebi auto spray na me yusuo ena okoda we ho na wo fa ma asem hanadwe ma Akoma FM ma so okano me ya se so twaka te bagana na bia oba me ko fa be ma de so we to be church nda bi ntimi church we church so be church enti ko fa no ana wo be hu ne ana se mentwum mfi oba no ama wo ko gen ho ana me se me yire hu dia awura kana ba bi na nyere mentra ba bi me petrol we jidi so ne jai de me ni jai saba no we jidi so ne jai ana sa wo yire ne so na mom no eya na muta akohia ba bi gen ko wo to fi krom okra oni kro from bim apart from sa gen no get foforo bim me ni get foforo bim we jidi ono bo mo bo se ba we na ba okay mami misa enyako edie ntokwa pote ne ba ya because say Mr. Mpadu bebem na wo de agigi ade ya baji wa yefre wa ba ne nya wade no akwa no nko fa besiriwa wo po ba no ya baji wa yefre e si ha no enti edie meba problem ben ankasa na ema se awade ne gu ya egu ye me pa cho ma be ma we me ne netie entokwa makodom kra ma bedu no na adwuma mu ho na ojojo mie be ma itime bo me eyi me twato so ni sister ye madanse ni sister ti me de entoma ebo me mu oni ni sister yi otumi yi wo me say chief ti wo no oyi me twato so awa abonto otumi yi me noma etugu no smas na wonu oti we me ne ku a oyi me noma etugu de bia me ne ku o sole otumi bia na no ka tem se na wo ye kama papa ye duo mu pia wo ka ho be ma we wo chief utuwe utimi janu wo no akoda wo ba ho metimi afrew me ba ampeyo
ye kuro ba akoto aye so kofa wo ba wo me frɛ wanadwo bre be na dwo 12 o'clock me be na no ba no me se be me bo ne nsem me mpawe nya akom se me mpawe me se me wa dance fo akua mo wa mpayo be ma we me se da ma ekwan be ma we di ma fa so a ono obegyina ha e be ka chem se obegumi manim ase no a wa ba ha no ba ma no enya me kunu no enya me kunu no wa gene nsa me ne na wo enya me kunu no me se enya me kunu no wa gene nsa okay munya na mo fra wa papa ma me na mo fra wa ma me se wo kohia Mpadu so da na ye hunu ni oka kire Mr. Mpadu na ye nhwe so no so etwa ntra but mami meba 21st clinic komo ye sciatica expert adawro machine so wo yare sciatica 21st clinic ne betu ase de ma wo yade bia so ani wo edi ase no so no bomode ne ko 21st clinic no tutu yade no ase enfama 21st canteen ko ne kodidi aduane pede enkran do market ubenu 21st clinic ko heavy do den wo kuma se show overseas ultra radio sunyane tachi ma go so sashi friend 0540311311 0540 311 21first clinic for number no Rocker Clinic Limited yen ye de pakum abadum Ghana mema eni mama nso bia mema no mabo da bridge obabo ye ema wonum gire wona so Janikwe 442 asa mema ni nya pakum no na wo mo de bo ma ni so dwe ene ode Janikwe 442 ba ye no de na ye manko adia formation sa na ne ye bo no wonum enan adeche no wanum tu na adeche no akohye ma che no na je se bibia akoso kama ne ema ne mema ya kwati penko ene ye de ven capsules ba ye be unu se obi awo Johnson na ya se no prostrate ya de ado Johnson tentem na VENE ven capsules nso ebebo adwuma da so ebo adwuma nei enu nti kopebito na kwatofofra wopo nhie ni metformin capsules ebo ma moje di afrisa ni ye nipadua ni mo wo acute sciatic pains wotu ase aju winwin fa na mbromu ekosu 19 wo de no arthritis eya no wapaso no eya na honhono na ye titriti steph wunya metformin capsules no bi uda na dwa wuntumi na insomnia de be no wachiri bramo yoya metformin capsules bedu wasam no e de ma ho mo amoye adwuma fe pa wade to arasafo no ana carpenters masons welders no mo amojeja kwa hotonto ne ma na dwadifo ma no amubrei mesam adamu de ye metformin capsules ne bi na akokora ne abrewa no mu a anopa ubehunu so mo atopoma na to atwene omo kwadwo again enu nti wonsu kope bi nom Rocker Clinic Limited wonu ewo Kumase Alaba womo Abuabu station wa woni school house edition mo frayen na yemre wonro ni bi ntonro papa 0248 885040 0248 885040 and I said 0244 183230 0244 183230 na yanemu eni enkomo na bibia enkoso kama nti wodie ma won sanka bisesi na wa wonim se ene malaria do ye ba ko petime ba me sha eno ne yasiti IME ye de brato edro no so we yade ne so malaria de uka ye obi ase ne time ba eno kwasempa na kenje ba capsules so e ma honkom anu nya hoden yade ba ene ne ko ebisi immune system no ba bi eto nro bia wo benya bia to na kwa he ba ne chemical shop so anya enya na 0244417669 0244417669 when sabeka time herbal mixture any KJ backups maybe yanko line 1 open me mo ha FM ya eno ma yo Mr. Sia asembia beto me na so ha mama mi sase wo ba ekwenya akọ ne kure ne hwan anja basia mira me pa chaw ensam na mokani na me wa miti na ensam no eye ahodo mjenu nti se ma hunu de yenu na asam na me kana ma hwe a we kan de we kan de nti a sentimi nwe pe da ba so nya abotra me kire nsam ni mienu a asam no bula no be hunu tempo kra menya to wase mira be hunu tempo kra me pa chaw femi kwadunchi me ba ne Akoma FM na me pese me bisa se mai na wote ho no emodi he papa no a obefa me ba ne mtana no Mr. Mpadu me pa chaw ko so a ni fie be sen Mr. Mpadu 59 years ono na eka waso ko 60 years waso ko 60 years o cha me kakra ba me ben no mi wia me me na hunu nkwasi adwuma wa ye etu de me minya no akwala no ekunu no me ba no kunu no me ane ye me ba no ho ade ma me amegye nsa me boa nokwa me mfa nsa enkura mfa nkoma chief Akoma FM
you never lie. Eba say aware ne pepepepre no. Pepepepre na samina ebe mu na man ayino chief no ti wona me ba ne so odin Akoma okunu na okunu say odin sabre na ene ho nkon ba nyina ante ko sha ade bi o. Tam ben ana aware no akasakasa ba mu ana tam ben ana me ba ne de ensal koma no. Na tam ben na man ne hu say okofa kwenya akono so ansem ne miensa ho na muraye no wo. Waba bia no okunu tia akasakasa tiba ana akasakasa ba me na me ba na asem na beto no na me siesie asem no ebia ba mama ka ho asem ana ekoba se ekire ni kama ni yewu kwa o na kire na masene ta beka kire me se me ba na prefiri ho ohunu afate ko ni mukaka na bia ni brebre me na mka se wona me nim se me ba na hye wonsa ekwa bia be fa so wo de me ba na bebre me fa me ba na bre me in fact e ma branche na ni bre pa woje heja wokono woba kanye mani na agwa hunu ti the later on and sana abrante be ka chem say samai na woni ne shafens wo ne nchen ho no yesema ne na wi akunya akwa hide na ama no wo dominance in fact me ni bere papa Akoma FM ama me ka che chief say etisampa wo de nyame na me mfre me ba no eti me fre me ba no ma me toto na no me ba no oye den ansunu ni babone from so na akola no me ba no wanya ya awie eti me pese kasa woni okunu na asem no ye beko enu mu bebre because of enya enu titru enti ye de ba mai ne de ne ba ye me pa to wat ya ye woni okunu ntama asem no de woni nyakoro no okunu ntama asem no de na ka me pese ka mo beko enu mu bebre na ka woni ba ma wo na wie no ka ba ma no me maso no ene ne yire no entam tokwa no na se ka mo anase mo be yaba ana me mesiesie woni okunu ntam a me ye okay ka me pensa na ye to so biom ye mai na wo beta akola no a wo bia sama ni pet mi block je so wonim se chief yiri ni anyakopo be tua mai ni ka wo so ko se na ye me se mai ni se nyakopo antua mai we ka na nyame ni wiase e kire se woni poti se kwenya kokuru ka papa munina na mo te faakon wo munina te faakon me woni manim woni me da wo munina we fie ni na we fie ni etimi ana me ka se maso be ma ne se enyama bi sa akoso dia ene ekobọ ne yire na amane se mai ni minim no nyam tu ho na mo pe ni me ko bia ye se mai ni ko adwuma na enya no na me ka se kobọ ne yire na amane na yire ko na me nta se obebọ na amane because of say aware ma to wanze no nto ko nya ho nji sanfo eti wo de kobọ ne yire na amane se ekwanse wo ko ye no kobọ ne yire na amane no ni yire ni statement wo de ma se se woni die na aware ekura gu enchere enti wo sre ma se se wo ko ne yiri ni okuna ono hunu ko ba faso a obekọ akeka woni ne yira sem ana mi twa so enti mi fre me ba no asa de ne bai na enye me ekoso na ye kanta ante nam sa nti na ma so ne de pressure e de beti ni se wo hu se kwenya ko ana be me di na wi anu ana wo ko so ne be me di na tie dia ene kwenya ko fa ne samle ni o je sana fi mo no de sana msa ma fancha na mi no me ana de samle ni no sem de bro chifu nya abotre ni wo sen ya chem che wo de ba nya abotre etimi abante no ni plan na ekira na me hwe kwa me fa so me timi ti atam se de yie be yedan e betoyi but en kwe ba kokodu ba bi na se ba bi a me ba na agina ni nti no me ka na akora ne fa na agina yedan e ma me ka na akora ne fa na agina ma me ana abante ni se me bi fi afo se wa me jinsa na e free chi ne ko no ene oni akora ne bi ti bi yedan e bi si kawo kasa na wa fra akora na ma pressure so akora no bi akora ne film se wa ba proof mo den sane ko ma akora na ka chen se me ne den sabre me wo ye ware ni ba nye wo na so don sa ensako eti na fi pressure no e mo ni me ko twasro me ma ne kwa se sa na ko na so pressure dia don fan san konko ma chief se chief so bu shafo betime gina ho agin sane dia ni problem ana me ba ne fe se den sa ko ma chief no ko ya blante ne so wonye enti den sana ma oni ama no ana eno no ekokoto enti wona mbarka chemje fini ko ni chief na edai awie oni ni bibia ye enti sa tuma me kan nyina ne de na me nim da se ablanti papa no ene me bai ana ati ho ana wo na wasa wo yi akra na firi ko bo na wo de na adwane ana akọ hai edan ama no na aban mu amre mu mpo no aban mre mu ne so no ba mpo tena 6 months no anye ne ho aje ko wa japade amari na wo wa sa me ba wale na me pesa me mama na so se
ya mo kan nyina ante anya ayi frew me say me the man na be kokot because of that say wo gu me ba wale wo so wa say ja akola no etu be to akola na jeje mu wo boa oni me mon ka je dem so wan champa bo den den be be wa fa no wa amfa yi me de be kokot wo gu me ba na ware wa say me ba ware wa say go bisana no afi me se wa fa me huro wo le tumi fo ntira wo yale you give for what me too part of me too one I blame me for you. I blame me for you. So we had me only me papa and you don't know what to say. Me so we come up walk na mama ba I am go be. Now what you are there? What you are there? But I'm for this there. Baba obi yiro na ma me ka kire se obi yiro no akọfa no wonu gra se wogu obi yiro no ho ade no akọfa no wonu gra se wogu hu a wote ho na o ka kire wo yiro no ma sai na wo ka kire wo yiro eno ma sai wakwa twempra kwa ha da mo ba o yiro to wakwa ha da mo ba bakoto nkonya agum ana ma sa ase ma no aso de mu nkonya wu ya ka kire wo yiro na wu ya ka se wo me ba ne pepa no wafa wo bua me so wo de pepa ne ba kwa wa bla wu hu akwala na wo do hu aka no no me say entasi ni kata no wo de be mo one time wo yale woni kasa bia wa akwala wo de me yale mate woni kasa bia wa akwala ne ho ni ya na ba hu kwan a se aga na ha emla wa ha na se wa memra no wo hu so da wo bu akwala na aware first wo bu abusuo ne mu afi wo de me se champa bo den na bo hu be bia me do be gina nsi hu ante ba so amasema no na papa yi ene ne wo ho ana wodi chief nsakoma anu wie ye no ena na woni hello amane me bisa se wo susue mu no ususu se ebra wo banya akoni ne kunu chief wo ho no na papa yi ene wo ba ne twempra no ne yes ade no no ne yes ade no no ne yes ade okay nti enam wo no ne so wo yini free wo ko baby akwa ha da na mana no actually kura sana boy ne panu hu no say ansa na famin sabre me e samre no e mu oh yo what you did talk ka say aware ni good before the anya no kore okay na Mr. Nsia obia Mr. Nsia ja so ma me Mr. Mpadu aja wo bo adwuma wo ba na wo fa no ne na kwatra ne na kwada wo si aja ne yare na se manyine se na do di matem manyine se na do di matem wo na ta bible say ye de wo fu kini kuna nimu nyansa wo yiri cha me de wo ye de nkwata samta wo yiri ti na wo bi ya ba ye ne ho ade na wo kopara wo se me du atem bi wo mu ade wo bi ya wo ye ne ho ade wo ti awale ati wo te be ba ne tie masa ne ma na wo ya ba demba wo nimu nyansa wo bi yiri ho na wo pe ya no ma me ewu wase wo yiri na ka che ne sa wo ba ne ni kunu we no wane enti wo maame pa no waka na asem ya wo maame waka na asem wase wo yire ka che ne se ayi wo ba no eni kunu ene ma ne so nya akwan wo ne ho ya ka mo fe maame ni sisu a na ka maame ne me yire me nyame na ka akire me se me ba ni kunu ya ye ne ho ade ni mi onu nyina wati mi bokum na mtini fa ne je me ba cho fe maame ne maame na okay yan komra okay Mr. Nsia ye fe maame no me pesa wo tibi edi free maame na no say ye no kure so wo ka kire Mr. Mpadu se oba no oniku no ena na me ka no nyako o se me ye me pe enipo ye no ka me papa no ye hwe wo papa na ka me yire ne kan kire me se akure na ja wale ne se da mampo da ma na je etini sanata ka akure na ja wale mpo a ka me wo mo mama ne mate enti Mr. Nsia wo de gina so ma me sema na eni akua ye be fra ba no ye twenwe ba be fra wo yire no wonyina so no kan kire obra woni no kogu awade na ode oba no e ma be ma foforo no anti akosia nyame yi papa na eto ni mpie so enum ka wo de yan amen ye twa ye ho abetie for menen nete ti papa mi hu no ka chem so woni yire fine menen tnai ti achi na mi hu se o wire ti na afi de mpese me ede betwe me ho enti me ntwe me ho mane nyi ti blonya ni mo no me pie kwaji mani ti menu di nkomo anopa awia menu di nkomo fine me wan kan tem se obeye dey obeba ho
eti me pie enwumre no be 7 to 8 mo wono ti na yeti baabi a ye no mza na ba no enwum na ebo ho ti me sori se me be jonso ti me ba ye no na me phone e bere ti bere ye na ye me ba kwa brand frame say ma papa ba ho na mso obua me kwa ma amfa ma nkonti na wo ye dey wo kasa na so ye no kre eni o kasa me dimirika e fa dropping ye dey e bai me bai na papa yi e wode mo me duwa na mbu nkotodwe na mse eja me pa chaw minim se obeba anka ma anya dey me mpie eti wo ye wadwe se wo ye dede ti wo ye dede no na me so wa na mse me sero profile dey ada eti nya abotre na asem de ba nipa na ye de eka ti me no da mpa so me no kan bia didi nkoma ye de ma wote ase ti ade chia no pa ma mi ja wo kwan ti wo kon me ye aduane ma wudi ti enwumere no na wo frɛ me na so waja bibia ye de ama na kan so wa kan me sma ye de mate se me no ta wo hu bi sa ye de eda na so obi na ye de e frɛ obo wa mane am so obi na frɛ obo wa mane a me kra de me ni problem bia se me pie ye no ma nkwa ma be me bia anye de eni me ame kansa ti di ni 3 days na o sa ba ho ti o ba ye no na abeda de chenye me hwe wo kama ti edu ke ti abonten na ka chem se waja me na me se sa na mayode o si jantre ni ba mitime no wontena biem wo ne be ma pie ti wo ne be ma ne pie ye no wakofa na me se oh eja eti se o yo ba na ne be ma pie a no aye de no wakofa ti o kan sa no na me sorry ye fa me bag na me ye de me buy be ye medjuma ti anwumre na ebo yi kakra na me from se da eti asem we no afa na asem me pa chaw wo de maye obi aye dai fa che me ti me no kasa bia fine me de me se waja bibia ti me ne da ekwa yi madam fo ba ko di kuna ewu ti me wa yi na se na me fon bele ye na ye me ba kwa bena no se ma papa de ka be si ho e be fa enoma no na me se sa obe fa no ma no ade menena kase we ya de ntino obefa no ma so obesesa ne dem no manam na ye mela woni meja ne so wato ade ama me a etimi ye de ebefa ma ne ye ti woni me kan bia nti ho ana me fie wura frame me back na me fie wura se on prema na nye de emfa no ma na nye de enko eti boy na onene baaye no ode me number friend na boy ni cheche mu nyina che no ne se nkasa na o ka kire no anko ne na anye de ama ambe fa no ma no na se onu oba akora twempena na se moja ya enje se oye de o fa no ma na se da me pa cho nyem na mbie ma no ka chen se me ne na jayu onu na be jam keti abonten enti nche se me ye de me de no ma na ye de e ma na se me na mi ja ne dia metime de no ma na ma no ti se me de no ma na ma me wo bu mi kwasea me ne na tena mesine no ma no aduane amanadi etime fa no ma ne nyede esane mada etime fa no ma ne ma no na papa nse wate etu sorry no abefie ho no abedidi matem o frɛ me ajantre ni ba o frɛ me ajantre ni ba wuko mi kurom kwa fam prams da wuko kwa atentin wi na me kwa fam pena na sabio e wo mema papa bei na wo ho me de me kasema anka na me boa e ya bufuo na me senti tikumasi abonti me nya be ma bia anya dai anse me pese wukurom akurase we ya wo de me kɔ ho no na me kwa fam pena sa ma na wo muhum na se ma no mso wo muhum ya se ye nante duru wa efie bi wa animu ho e ho na metena ye dai ejima home etu om ka so wo munimia enya nwanwa ti me mefa mpena wo ho na me ka asenti kasa ne sunye mu no emre bi ye kɔ ho no na galamse bi wo ho mo ye adwuma na mka cho se ne me kɔ akɔhwese o mbe fa me ama ma no aduane ama wo ma na se mesisi wo mo no ma ne so mbetua me ka na se ye adwuma na ye no adwane nye meni sister bi ye fa na adoma mene ne koye ye koye no ma anye dai amfaye omko mo se krom wo panyine no age contract no ti ko hu no no se adwuma no wa fa ni pawi ti kwa dama obefre ye enuma no wo sorry a na akom krom akotwempra ene jantre ni ba na wudi matem enti se mo musanse se one ma betena na se wato ade amamia ye timbeje ma ne ye media no okay na Mr. Mpedu woni no atena fie sen akua nyako Mpedu woni na atena fie sen pa cho fie nan akua nyako woni na atena fie nan okay na wose emre bi ne kuro mu ho wo ka senka wo de nsa eni kosua bekwa akobodua
ko information center kwa now say so obi afa wo krom wo pe na wo obi atwu empra wo krom wo dan suo ni nyaw eda no so yesa mo kro no wo gitu mu kire ne se eye no kre se wakotwe mpra wo ma me pache o Mr. Pedu asam na okaye no ma mani bre ase wo kasa no odi matam eti menini di nkomo no one ne namfofuo bi ti no onim se wakate me eti ase na okache ne namfofo ne se oba fontan bi a makofa no eti ge boy ba ko se kache se eja no ma ni jama ne nka no se mi nyama ne nyedai enka eti mi wie na me kate ko na me friend back na me se eja me me yo oba fon no abefam hu janten wakom kro makotwe mpena we nya ba bia nkotwe mpena na me se dia waka na ene ye mehi ene ye no kolo makotwe mpena ene de open no ye oh okay Mr. Padu madam wo shia nyako wen nyako de otonne ma o tre kwa so ntimi de ho ne ho etu hu no no ede na course na ede na nyako ka kire wo e wo ansa na wo be start ne na ko out de me ka se mi sa se na de da bia mta twam ho da twam na me so wo share din fam msa sa de no se oni ne kuno jawa de o se woni wan oni ne kuno jawa de okay in fear saying ande me sa se in fear do okay me wo ho bi o ha be na betwe o mask no akọ kakra me ma wa ha ni me pa cho wo mu wa say Dawson me papa Mr. Pedu ha obenya akọ wa ha wo ya friend was saying me pa cho who related to wo mu wa ha yi bia na obey nyako na ayemira na no sama me ntia why na ya wo yere nyako Mr. Pedu shie nyako asesen wo se woni kuno jawa me pa cho se nyako no wa jawa de anya na kre madam anya me nyawale kire me mu e de mam so me nyawale no okay me ba nyako be me woni mo no me pacho mi ni mo no o ya wo de an me pacho e mi kuna me ne wo me ma no wo former kunu anasa mi kunu wo ye me ho ade enam tokwa ne akasakasa bi na mi jaware na wo jaware tu wo jaware me pacho me fan say bon fan ne nsan koma no enti aware ni mu enwa bale okay ya kwai madam won fa ne san koma ayi maya watiwi se man ka se ko hunu nya ko raise so man yo trofo okay on ka de kre de na tifia dru on ka de kre nya ko poni nyina yeso no okay man ni mkro from montre obi na woni nya ko ni me wo kro from woni me pa ni yiri ni me oni onzu ni me mani me wo mun ni mkro from de wo si na so pe chief afraki talk about me from chief be pre akraki to akra ya woni ne kra no ono beba awu mai me yo ban wade nyina wo ya we oh me ko ka kire wo yire kra so me be yire wade ma wo yire ka so beba bi so enti afei me ne yo ban me na na wu me no be ya ko yira sia no pa ya te to asata me yale na be se wo ko djuma yire aba afei me hwa me yire ni ma few o ko djuma ba enti ano paramita na me ti stay o twi e ba se masa ba no se na kwakọ ayi kromo o mai nti ye be na de sister mi kwanu se ya ko mi yale nti se bi o yere wa ba na okọ de ma me ho ana ma me se me ko hwe ne ba nyere emfa na mbre no na me ti mo hwim ene de be week de na me nam kuma sa bontre na wo hwehwe nyako wo yere nyako enti me friend papa aka che se kojo on se aye aswadamfo nam se kojo ese u baneste mi huno mo so hunu sese mo ko na mse yanko en na de na wo tuma hwima huno na mse be ba ikra wie school o beto no ma yere ama na ore yere ne ku school na minima de kra nya akwa me frɛ nya akwa laya frɛ Akoma FM ana me ko be boton ade no na fofo bi se nya akote adwoso na mafaka duru dwoso ebi so te santa se chata na brono de bebre mu totome kura ana interfere ma tete se woni man bi wo bebe metina man na ko hand am se na ko de but na woni mu sele Mr. Pedu so me fa sa nsu na won so panyin ti me fa sa na FM mo sam tumedie no so an yeguso ade ma wo no ye nuano mu a mo na mo frefre me Maa Akos ya ye live e wo Kings TV or say Chrome TV ye Papa B TV Onia TV afei na aba no mo technical problem bi enti afei na aba in the middle of the program na so said ye tie bia no ye kwayanim na mamimra Mr. Pedu
and now something you say. Menye them because of some many abre and braba. And see, and you did the money, you're suspending the face. Say, Mr. Pedro, madam. Wouldn't chief and then the yere Amenya Akwa or ya wompena. Mosha war. Baby. Wouldn't you say Amenya Akwa, Nikunu any chief? Wouldn't you say chief, ne yere any Amenya Akwa? What it now? What a crow from? What a crow from? Won't say my woman. Winnie Muda. Winnie my wife for you that. Oh, where dear, not on panties. No question. Okay. Not on panties, no question. No minimum. The same news in the community. Lalai. Some news of what I said, minimum. Can a crow? Aye, minimum. Oh, I am the general. Okay, line 2. My man Kwaso. Hello, Abba. Hello. Memoir. Yeah, na. You're now could Mr. Pedro away. Me kuru. Aye. Me patao. Me ya TV ni me wona yi. We hate even one no. Mo gami na le TV for na temi ana. Ane, na mami wukunu awo ye wukuna na woni na jai. Me ni nyaye. Awuni ni nya ware. Me ni nyaye wale. Montamu tete na abusuafo kama bomu anase. Montamu tete kra. Me patao me ni nyaye. And you walk right out with TV, so Mr. Padu. Mr. What you so in the guy was a guy. I church them. Oh, I so what's the one the way down what you watch it. You know, so one now made them that one of them need that. 5 years. Well, not any need 5 years. One now made them that. Bisano. I think it's a million. Oba. Was it 5 years? Me wouldn't need them that. Hello. Was it 5 years? Ni una ne demo da chest or no nada. We know the animal that and teacher a dear chest or wow. Mammy, no, the money bill. One in the catcher one hour ban in the catcher war. Hello, mommy. Hello. Hello. What's it? Messi, what's it? Oh, Obana, Obana catcher and say, men where the any money be him. Ah, just when you cannot. What no, Me pacho mitimi bisa. Bisano, me pacho ma. Oh, that be the network in here. I drop it into a man. Online in here. Or say friend of him. Article. Me na ebra. Why na the rubber paint? Emma Ekwenyako. Minimum. You take a man rubber paint. A company you ma rubber name. And you na the rubber paint man di coffee no. David. Na ma no mpese mbusa na say. No dey pam ndi e. E dey twa to da be. Oh yire. Ya friend ba. Waso wa no ware onya o. Me. Wonya me be na o ti fi o be kwa be pa be be na. O ti fi o. Yes ye. O ti fi o bi bia. E ja wale e da ya che obi atini die mu. Ndi won ne o fa ho be. Nti waso dey. Ai na oba ne de ne sabro. Me na ko na busuafo. Dabi oba ne de ne sabro. Se me de oba no magia no, me na ko na busuafo. But on fan samai. On fan samai. E chesa wade na go. Ma kwetele bi so be nshon ne yire. Ah mo bo white on ira bo white. Na nshon. E ye ba me ko ja. Be nshon ne yire. Wa se ma ka se ase. Mi da na so ja na ko ba ja na woni na nam. E je bibia. Eni no fa ban. Me no be ja, e da me no ko nante. Ai no ko ya a she bibiu. Okay, hello. Hello. Akwenya ko yeso tu chane na yi no smash no. Asana makasa. Akwenya ko you chane na you no smash. Mo be no me like dey fa anda me. You know what? The one no kan. Ko si chana de you know. Yi aso wa yi wa no. What is channel? Ai watu kade o waka. Mami watu chane kade o waka bi bisa o se. Wo kunu se wani wa jaya wode. Anya we yo akasa ha.
omo he TV mami yayi e TV ni be delay tie me ne gai wanyi che mi bisa say wo kuru so woni waja awade e me dia no kwado ni mi ja e dia planta mo fa kamla woni wo kuru ya wadi mi nyato woni wo kuru da patensa ni nyano woni ne da ai woni wo ba we ti mo wo mframe ni gina ho pa ana wo frame ai wo ba frame say ai me wo pa mo me free fia wo nya sa kwa ngale no oh ya kwenya akwese me boa buta no nkontombo no kro bia ni ma me pa cho be sra o asem na wo kan de anya no kole me pa cho nya ma wo ka wa asem a hwe so ne kan ne de anya no kole ma me pa cho mi ti me ka sa asem we wo papa ka asem bi ma me na asem de be kan later yenya no network ne nye wo papa ka asem bi manage ne ho wo se wonu de onim se ebra woni wo kunu chief wo ho no na wo ne Mr. Pedu wo ho me pa cho David akua ka no kre me pa cho no kre na me ka woni chief woni wo kunu ankasa wo ho no na me ni ho na woni Mr. Pedu David me pa cho na woni Mr. na me ni ho na me ni ho na o papa asam akasa ne baaye no akasa ne baaye no a me papa e frɛ me no sa tam na me hu papa we no eti na me ni nye den na me ni wansa na me ja o papa eti o because papa ye nkyeremu mitie na me ni ho o de ensa ne koma chief no papa ti ase safa koma no me papa ti ase o ma ono no chief ne frɛ me papa sɛ ohia ne nsa ɛna me papa so frɛ me na bra wo de ensa ne koma chief no na woni Mr. Pedro Netie ananya na Netie me pa cho na me ne Netie wo de san before wo de san ne koma chief no na me ne Netie anya se na wade ni nwina na Mr. Pedro tie so wo de sa koma be ma no ana me fa ne sa wade na guo but woni Mr. Pedro tina ya sa na wo de wo kunu ensa koma no na ye jai be enfie mienu na ye tokwa na ba me pe o papa sam se wo se no ke na me ka no wo se tie wo se aware de ntokwasi yeni a yesiesie nkofa wade no enye se yen so sometimes yeni yen kunu nkonye blows de balabufuo ba that doesn't mean se ja wade enti akasa na aba na wunya mfa wukunu sankoma no but na wonne enti woni Mr. Pedu me ba cho wade nsa ne koe me de nsa ne koma no na wafo oba one ne ti a one na wo ansa na me de nsa ne ko enti woni Mr. Pedu tan na enya a enfie se ana so boso me san ansa na wodi chief ense koma no me pa cho me ne tena be enfie mienu ansa na me di chief nsa ne koma no sa ta no wa wale awo se no na ware awo na se chief ene wa ware awo di asemu mienu magu awade ma o ka se me na ma wala me ni jai e no ko fa oba no o ka se me no ayi ne ma wala wa e no kre ba ko tama asanu ba ne ka se ne papa ko yinsa wa friend ma ugo in fact ugo hunde na na atetene ahana me na in fact na ma ya e wi ase ne kre ba ko eti go sha oba ana me ka joba se sabi me yire ento ko sibiri ntam but awale gu ni mai enti sabe ya edu ame nko dwuntwini no ma bebre nko fa bia nko me ho bone no ana me no ba ne de ekohia nti bo no ba kan so de ofa nyinsen na no kan sa nyinsen da mintim tu nyinsen ete no nyere onwo but awale de yegu me na ma yire yere egusu a ewo mpenifo so won ka asem no but ba no fansa na mai me ba no ya we so fansa na mai eti na bisa no oba me ho nyina akua kro to no oba me ho tema na woni ba no awo ba na nyem no oba na nyem na wo yire ba ho oba me ho am ye di nkomo bisa no me ntwa do no oba mo me di nkomo ya bibia but na me pese elipa da sane bere ebe hu se bia like say oba me ho say asano awon pelefo anim etiro I new interest enti tema okoya no ne Mr. Pedu high dime wo yire no ne timu nyina no na oba ho oba na me say na me nim say my man no ma we no ne no akọ high dime ma no na me nim say ma we no akọ high dime ma no etegba guri ka say odo nya me say ni fie mpere say ma we no me say fie me bo ma ni di cha say nya no kra da na how na otimi ni sa bone no ana me say kuya ya yi makosan am ye twa wo me be say awade go beba na etanwo ko fa me bi na obetete wo say woman no na etanwo nyere unya eba
na me manam ebi a cham me manam me no ma ko pasa na sabe no de sanaba no fa sanama bisa no fa sanama eni na chese mugu awade ne kra ye den sen ba because what to be catch any say mamu we twa wo but so be kwa fa be bi na be ma be ka say wo ma me de na wo yire no sata no money and sanaba na me ayi ode and sanaba interest asan no asanya dan ya kwa akosi baby na mo Mr. Padu wo fa ho ni me ba so pa so wo ka say me say na wo nim say akuya nya akwo ware ya na wo boa me be ma proof Mr. Padu me ba be ma proof ye di akwa ni aba nyina no ni ye adwuma me be ma proof Miti. ye be bo ka Miti. wafo obi yere Anya no kure. wafo obi yere Anya no kure. Mr. Padu wafo obi yere Anya no kure. Dr. Mamu aha ya enia ene wunu aba mani aba sanati hai gidi ya kwa go fine ti bia be fine ya be wie na bibia sanati obia benya go fine ne bibia takam ozo oni ma oda fi shira bu mami wa yi shira oba ye shira bu mami so Bodua no. wa ya to bo chief way chief to bu ase mami we ye bia na no aba asa de obodia no go fine be ba asa yo Mako, na obia betre. Sanity. Echebia beko sisi a. Grow fine. Said the ka mebia so nya grow fine kan ho. Said be be ma omoja no agina brane. Mako si aka na da bia se nipa wa na oye omoja. Nti mebia so hwe omoja yi said be enye problem ma. Eno nti ne se no grow fine na edi koku aye. Said be ma omoja no agina brane. Na emoja no enoma nan ne kamboma eye emoja no. Didi kan fe the plasma emoja ni nso ne wo mu no nso bebre no the plasma ena ye wo red blood cells eno de wa na kasa na obeyisa emoja no nti oso hwe ni ye eno na din oxygen ekọ nipadua no akọ nyina efiri ho ani anya white blood cells eno na bo nipadua ho ban infections ni bibia so white blood cells no ene bo nipa ho ban na yakodi e friend platelets eno ni ade echimgu mujem amase bibi twa ne moja no etwa okay nti sa no wamiensa we eni kwan se bia broso eni kwan se bia so te ti se de be bia so nti ne bia mroso no woni grow from mojedura bia be kama okay na se de kan waye moja no ana moja no uba asasi so moja odi ba asasi so eni grow from to ne ba ko e free sa dan be pem ne wa na waye moja 1 gallon 1 gallon na so tia wo problem okay e bro so wo problem okay ntini eso mu go from mojeduro se de be bibia be kama nyame anye wadom na so tia e problem and the friend anemia wa hwe ya obewu ahode no bi wo mo friend hemoglobin na chese kofom wonu go from mojeduro ma e boa ma bibia ye kama nti obia hwe ni moja ye wonu go from mojeduro se de be bibia ye kama se bro so a eno so ye problem polycythemia vera se moja ne bro so a e di ahokeka ahotitie ahohyehye ebro nti obia no go fan no se de be ya bibia be kama na enkofa yareho emro yakase emobia every 120 days bia omoja na expire esai nti wo se uye moja foforo emoja papa se de be ya expire no obenya bia shim nti bo wa wotewa na de ase no fe ase na de mafie na chese omoja na wo ye no wa anye moja papa nti na esesa no e de yare ebreo no nti ba no go from moja duro se de be ya bibia be kama Mako the number ndi tuga ni atwa komone so 0244 59 65 32 0244 59 65 32 Mako udompe ne wo mu na ekoyi moja no nti wo se dompe ni ugina brane dompe na nyina brane a moja na ye ne kura no benya dompe mu hawo nti wo ho na wo se udompe mu ye wo ya wachinka se yo ya wonfene o ya na chese udompe ni nyina brane tinunu go fine no se de be ya dompe no e be gina brane ansa da obe friends obe mo jan dompe no o so gina se de e ka no ti dompe no hia calcium ina collagen enem rofo eyi eniam aban mu nnua ahoɔden e de ye collagen e maamafo no by your natural collagen a ye fra grow from mojeduro no nti da won grow from ya ahotutuo sisi yare menfe ya me ya no nyina eko ye no grow from no bibia be kama
waye moja na wie ana dompena gina brane no ade bi wo me friend echim maro enu na ebeye enu na ebeye moja no na won so wo beye moja no wo hia raw materials wo de beye moja no wo hia vitamin B6 vitamin B12 ina folate ni nyina ahye growth am ma se ya to into hwa abrofo do bebre omu yi nu afiri mu eni omu de be folic acid ye folic acid nyina ye free folate mu wo nya folate free ba bia gi se duam na buoni twetwe a enam se wodi nyina ya e be ka se herbal medicine ti o twi chemical ne wo mu no no wodi aye chemical bia so wo side effect into omu go fa ma gedro no a side effect bia ni wonya wa ho de kama enti ye no ye secretary no omu no go fa no nyame adom omu ho to wo so mo secretary no omu moja no 120 days ni ni ebu ho 60 days 30 days to be obi yare to mu go fa na ebua e mo mo ho den ti e mu go fa no se de be ya bibia be kama na yaye moja na wiye no afei na moja na be pompe akoni padua na kwa nyina e ho na yare nyina efriba entini bi e fam ye friend actory sa actory ni kwa se bibia fam gise moja na yaye wiye no oxygen any friends and vitamins also ko nipadua no eno kwa na wo se from nyame anyu wadum na si kire dose ne ko from moja mu a yesi wonya diabetes ayi yare hwehwe fa moja duro no nyame anyu wadum na cholesterol anwa wo didi nkosua chibom nyame anyu wadum na sa cholesterol ko fa ntini mu a ayi yare kasiye low density lipoprotein no go fa nse de be ya ebebie ntini mu se de be ya moja ne be dia fran afrosane enye sa e the pressure any stroke ne bebrew nyame anyi wadon ne wabi asrade be de babia e problem a e de daw sisi mu a sisi yare e de dade e ko fo mu sciatic pain e fo wo soro ne de yare kese ba wuntiri ne emu wu entiri ni wu a wonsa ne da ho wano na chia obi sempaboa na efrato wo hu stroke obo nka yare no hwe gofa mojeduro nanom nyame amua na adwen ne paye a yare kese ba stroke aba nyame anyi wadoma edi ewu ne ba stroke di waja okra no wasew wakadem hwe gofa mojeduro nanom se de be ya ebebie ntini asisi na nkofa yare wa emro enkomo ne yede ba emro nso so nti the time number ni betuga na ya to so the finest herbal tonic of the year no dia ehia because ansa na penifo beji aduro bi atum se ni be ma award e wo ho no na wo mu akasa so aye aduro no ye ma no aye kan nyina very good very good dan sia very good fine no nti se de ye kan no uyi obi wo ho na wo wani so brew uyi adwuma wo wiya so uyi adwuma wo gya ho amesrew fa go fine yi aduro no se de be ya no problem ana nkofa problem ma ho wo so akoma bo peri moja mu yare akoma ne kasa kirew moja ne so ate wo hwehwe moja pompe wo nya ne ntem untiri no masisi wo na ntika kra bi no abra hwehwe grofa moja do nanom wo nsa no na ye otitriti na che cholesterol bra wadwe no wa hwe ya e stroke ne bebro wa poso ya o ya hwehwe grofa moja do no edu na dwo na ntimi na hwehwe grofa ye nua ma no menstrual disorders de na emma de na batot de ba na ntwa de ba ya wom ye ni grofa no se bibia aye kama no libido ene atenka na ba enam grofa no aye ni ye nti no grofa se de be ya empompo bo na paya yare ebo tirimu a ediwo na eba ma ko obi dware wi a jiso ko hayi obi no de afi abedwe ne ho mesewa hwe grofa majedro no se de be ya bibia be kama e mere so kuma se de bibia obenya grofa ato se ye drugstore chemical shop herbal shop obenya grofa na mum se pe bia tu a na woni kuma se ya se wa herbal ewo asante mampon obenya bi wo ho smart herbal ewo boase Maa Akos wa Sinfusu Hillside ewo nkoko Gabson Pharmacy ewo Kofobia Gabson yatisi wa donasa ye brobi yedi ba achimo odafo nyina kochumasi drugstore obenya bi sunyanfo nko cap heba ana muze obenya go fine edike heba ewo sunyan domasi obenya bi wo tachima fo nyina ko abubidro depot tachima himfio opposite Classic FM obenya go fine Maa Akos obenya bi wo boso fo nyina ko Linda heba ewo new station obenya bi jo para ewo bechem obenya bi o kanshi fo nyina akra munko o kanshi obenya drug friends ayi kinswa keba na tenatic obenya go fine ashaman fo eni atide ukwa Akos Pharmacy obenya go fine majedro no kanso fo nyina ko dependable Medina
ko diko friends en doku junction obenya bi takura de fo mu nyina ko mensa ena ndie obenya bi Cape Coast fo boachi ansa wo se mu odi boachi ansa Cape Coast mu nyina mo ko ha obenya go from Mojaduo na to mo ko pena ho e wo Cape Coast obenya bi takwa fo nyina ko owas obenya go fan bogo so Unique Heba obenya bi Tamale Alaji COP obenya bi wo ho wafo nyina ko Obroni store na 1000 pharmacy ya the number ni tuga ni ya sore so na adasa ne ya to so 0244 59 65 32 0244 59 65 32 go find Mojaduo ebuo ni padua no kokoro ne de ye tifa go find yi wadro ne no se de bia bibia be kama ya chiyo bibia na adasa ne na doctor say ya pe won so a edede clinic ya bia bu se ya kumase amekomra na about ya efi trini ko kan na ase oba ya re bia ha obia no ye no betra se wo nchiremu ana bibia obeba ana wo nti bibia se obetimi atu anamo de ha obia advice consultation ni nyina ye beti ama oba ho aye nyina wo amekomra na about ye Bank of Africa number na editu bia no 0244 59 65 32 0244 59 65 32 Marco bijira chiro du abone baso a obechi de bia ene be ya ba because no kra bi nya na di enti de besi ai enti nyako ba jedwa yo doctor nyame ensha papa dasane ye besan ehia doctor ebiem nyako enibre yaba enibre yaba me pacho you okay bama no wukuru chief waye wo ade aye wedding aye fro dondo me pacho ane waye fro me pacho the problem is no eba no wo de ensem no kwato bia so for wo hira so adim and went to me anka ema wo de ahometie kofa me pacho ya until na ma me kofa papa no na wo de tua wukuru so ka me pacho ekwan no de menam so nti na ma me koye esa de nana yawo ma me hwa wedding pictures ni bia na me hwa say chief wo kan ayentro ana no kura en wo ka se waye nyako ho ade wo be nyako na agira we me pacho ane wo na agira we me pacho ane wo kura chief ni me pacho ane nti fie be say ni ayefro ni me pacho ache be fie mo ba pani wo say me ba pani wo ko 20 years wo ni chief wo ma say nienu oh okay enti na ke matna be 20 years 20 years na fe ya de nyako me ba pani 21 years I'm collecting or 21 years 21 years onyanya me wonu 2000 adekwa wadi ya pe ena ebro so enti wedding pictures kama bema so we treat it we ya menyi ni say kono so be kwa akofa enti wedding pictures dey adigu so do kwasem wo mo ho ye fa nkasa na enti na eba ba wie say eme nwanwa we treat it ye ena mo no so kwa fa mpera ma obeka se be tutini ana sa me na me shere ne ya and the chief jitum no kure agana obe free me nsa no kure wotwe me free dem ebe to abontene ewiase no kure ye baako enye sa asama dai chief wotime twe me free dem ebe ebe to abontene mitime da na landam e ma de eche me say anu amona busia farmer ne na me say me sister enyim ni nyina akwaya na chief de me faso wonim bi ena de chief say wakwache no wobu nkotodwe epa wo chaw say kache wuku because emi won say obaba akon enye me de se me ka se we di ache nyako but obaba akon wuku no ese wo fa na chi chief mebua okay obaba akon Bema wo say ko fa ne mpena say wonye faithful to him. Ukuru so fa na chi. Wo mpena wo ko fa no so fa na chi. I can't think fa nyako. Nyako den. Kwatie no so di ana. Me pa chanye no kole. Na den. Eye no guase no mu. Woni Mr. Pedrotin wa fa na chi da. Dabi. Oh. Ampa. Man fa na chi da. Wa fa na chi. Dabi. Woni ne how many years? Me pa cho 4 years. 4 years. What for Mr. Me pa cho Dabi. Na fe enra teacher ni bi eba mu
Muko ni kromo so. Onu na oya na ade se ogu mani mase. Onu anim gu ase na obegu mu. Ntu antwempa. Me ntwempena. But woni ukunu tie no. Apart from Mr. Ampedu na say kwan a ode me fa so no. E na ma me de ko fa papa no. Okay. Oba mamu ha. Asami tofa kakra bi woni bibi fa ho kakra. Me pancho. Nyako ye chief yire. De omu kan nyina ye no kre. Say chief kwachi nyako na okohu no a. Ofre me ko bi se nyako. Sa papa nya nnura me hu ni TV show a. Yeti manta mo me hu ne da me ni no. Me twa mo de fie ni. Ti me hu na ni. Ni fie ba mo de no. Eben ba nya nsha fence was say eben. Me ti fa ni fie ni ba me nya nnura me hu ne da. Me kra nnura na mada. No be frɛ me se me hwese makuma na okunu me kura na me se chief mo mama ni ono se nya chief o na ne mpena na wode na kwotena baabi no kwasem ni me kɔhwɛ na me kura me hu dwiri ni ebra obayi frifie no a bema na busua obayi abusuafo ka kire wunu ya bema so won kɔhwehwɛ mo de hye ma wo mo no bɔ wa ma ne me na maame ne kura be si me so me ne maame ne sane kɔ me nua bema baabi a wɔte no kura sa enti mo hwehwɛ no anamu hwehwɛ no a na ye hu no enti kire na ete se wakɔhwan da wa gemesu me kuma ya nka no kura sa papa ana obi na kɔhwan da ma na ɔso no nko anete ba me kura ka kire me se ya me mesra no nti me ka kire se me ne ye free pa baabi a me ne nneko na ya me ne ye free nya se na ho na ye me fa na bibia me nua na one ne te no e na ma me de na ye se me nua na me ne ko eyie ko ba bia ma papa ne yire ma me wi ma kuma edi me ko eyie bia me kura che se me dwe ho na me ntia se ma me no ne papa yire oyo obi a oye enti ne ma me wi Mr. Pedro yire no oye ti ma me na wa nyame amama ne ti ma kuma ye ka che na so oh ene antia fia de oye enti ma ye nko ti me kuma afro ka ko ja ma me ye me sesa ata me kuma aka se oni chief jansa na ofa papa ya me se oboa enti wususu se ye na woni no ukoja no ni na cha se na bibi wo ho ya ko wote no kura wi ase ya ko wote me pa chonya no kure ma me hu me ka kire me na nya no kure na minnim kura se ni kunu no na minnim sister ya dai na minnim me ka se na minnim na me boa sister ya na minnim dabi na minnim da Debio ma onsa ka se man ka se na wo to party sa ogohia no sa to kura ni enya kwenya ko ho na me nya kwa ko na me nya ho de sa to ogohia sa to na o hia me na me support tie no oya adwuma no hia me kwa papa no kwa me musan ba bia wote anase na me to party papa nso anse me pese wo pene because papa no say me pa na bre nyankopan yesem no papa no anse me pe eja kwa me wanse me pa ampadu wanse me pe e was atoma na me to asomade ba yi panties no na be no se wo me toma me kwa me ne fro kai dia wudi na even wo papa kura ka se me ne fro kai kunu wo ho na woni Mr. Pedu ho wo papa kura ka eti eden na wo asa wo je wo de ma ye ba ye kura nya de ma ye ba ye titi ye anya no kura ani breba Mr. Pedu wo ba chi wo titi no se ma ni se Mr. Pedu se o ne nya kwatra for you anu titi kura na ma ye ba woni na ta for you enti so na ko se so no wa chief no the chief o de brother da bay meba ayi nyako wanyi no space na memo yi chanu aka beba chemu wo kure ya ho ade nya efie sen beba cho ache be fie sen be mfanse be 10 years de beba mu kai date na wo ya ne ho ade okay me ba cho wedding pictures ni ya na date gu akire wedding pictures ni ya na date wo so because o kasa bra no one ne mo ma me hunu pictures na kasa wedding ye twa ye no date wo so ye be hunu date na wo di aba ma ne ho ade no wo se abra wo ne papa ne twempra no wo ton ayi no panties ni na wo nya ne ho ade na me nya ne ho ade oh Sato on the papa and the ma dwene ba so papa ka so go share. Eti wo dia me fa say na so hu no to party. Na ma me ye hu say. Na sa tam so na me nya ho ade. Na de one papa tra che. Dabi. And there na me ne ntra okura. Papa na you ada for keke. Na me kwa me kwachima. Eno na me nam fie bi no frɛ me. Na mo ye adwuma. Na so wo mo to bossa. Ene otobi eti free one wo hu me ba bia no wo chia me kwa minim se close from one wo ye dey wo tie ti me ne fro ka na mbusa nsa na agya he fa na wo tie
ɛna ɔse wɔte kuro from na me se kuro from ɛnyɛ fa nti wankyerɛ me ti me ne friend wie na me hu sɛ kuro from no ɔyɛ dɛ efie we se no ɔyɛ dɛ wɔte ɛde na ɔne papa no wɔ hɔ dada dabi ɔsɛ wo kura wo kan sɛ wo hyia papa no nyɛ hɔ na ne kɔda yɛ na emom no wo ne nante kwa animu kakra enti sabre no bia na wo ne hyehyɛ ɔbate na wo nya ne nai mebua pacho debi na one ne hyehyɛ ɔbate na wo nya ne nyɛ sex pacho debi ɛnyɛ saa na tie pacho na wa fa madamfo no on say me pe date wanya date ni picture na nkasa nyɛ dia mo de tu we no normal picture na wa fa date ɛyɛ na date go ho tinka no na be confirm sɛ woni Mr. Pedro Twempena na ansa na wo kunu kra yɛ ho ade Akoma ɛyɛ no kuro saa ta mu ni bejina kyerɛ na o kan na hye obi a na wato bros ba saa ta ni yɛ boga bi adwuma boga nest bi adwuma kasa gu fidie no na mo yɛ wan adwuma boga nest adwuma ana na yɛ ha ana obetwa mu ana wo sɛ pentest de yɛ adwuma ne sin ska bossa de ta to pa efi sɛ ndu ba bia na bɛ woro ho nti de hɔ na atɔ boxes no nyɛ sɛ bitomi ba ko pɛ ana otwa mu satemra wo to boxes ni nya oba no wan kan to sɛ bia wɔne bɛ ma ne te na obi tɔna de na sɛ otobia ni kro ne nte de hɔ no na sɛ wo to na de na obisa wo fie wo so obisa ne fie wa bisa no me pa chan nya boxes na moto me pa chan eti Akoma na wo no nua bɛ ma ne ba ya me pa cho ba ye nyina ne se Mr. Mpadu se o de akua nya akotena ye 4 years ni bia na che se akua nya akɔ ni chief ware no na Mr. Mpadu di no so no so aye no ho adenti ye ba ya ye be gye aye frɛ Mr. Mpadu ayo Mr. Mpadu tra se ye be gye aye frɛ abusia ye be gye aye frɛ bema Mr. Mpadu be so be ka no kro anse tire si wo gire so be so be ka no kro entire de bo ho mpa wi ase dwan de botu mabo dwan de wo free sɛ me kura me de sɛ so bodu am fie na me twa wani ma wa ma Mr. Mpadu enti de ese nyina step papa wo nya fere na madam na wo fere na mbisa no no ma me sisi wo fere wo ba ro guru wo guru ni ma so no nta wo ni ma se wo fo be yere wo fere ne ma me ka de wo si tira se pa da na ma me na pa yere na wo de wo si tira wo be wa de wo nya ko po okunu egwe nya ko po okunu egwe nya ko ne prince so upo okunu me pa cho no obi awo woda so ware oba ntimi nwale no oba no da so neti ana waja no na neti etu da so po yira na ma na nya wale me no ayo ye ntra me be my friend ten no offer me okay mate ka fefe capsules de ayadro ma na afa mema enu ti ma sanka bi wo yoba wo ye bemo no ka fefe ne beboa wo benya bi ato ba bi ato no bi afre 0207 183819 0207 183819 Charistic Virtues so enawia hyene so ema me ya me hyene na J capsules no etu namu san ya de ase deku free ho efri oba free bema ho enu ti wo de mission no benum J capsules no na bibia aye kama zero capsules no so de eboa bema ma ne gire ne na so he de eba Mr. Malaria typhoid diabetes ebe free ho wo kanshi dry stone lane wo benya bi ho he ba na famasi chemical shop bi mo 0246348334 0246348334 na Emma was sa enkebi ba Emma center chefo ba wase yare wanyina ebedwane achefo ba se yare wanyina ebedwane enu ntime se wada bomode ane bra na wabubu agua ye ma won sori yade nka ye nyina yetrete kumasi atoso agogwago hospital ne ncha ne wo 0244083482 0244083482 Alaska Star Enterprise original wallpapers ahifie ne ho wupe wallpaper akwadum Mrs. Anoche Plaza ye be Prudential Plaza dodo bi a wupe bi adbema ba ko ye beto ama ho 0554114878 0554114878 Ayiko seasoning powder de ayakama Ayiko beef seasoning powder Ayiko jollof seasoning powder Ayiko stew seasoning powder ni nyina no de wo ye wo de bi guma eye de na ayakama enu nti uko supermarket ni dwabia mu abenya be 0244 160750 na ekope bi Ayiko seasoning powder ni bi Royal Academy Mr. Wada Royal City Academy ye catch us abomodi awo ba na abosome miensa maternity leave na so mane
odadwene fa ne bra yen ye behwe ne kama ede ama remedial classes no from 1 to 2 no deck brana better so exams no 6 a.m. to 6 p.m. board and any hostel nti ufra chiri na eba mane nye odadwene ye wode chem so Plaza Junction for Royal City Academy was 0241 66 76 57 0241 66 76 57 yendu eho enkomo 3PO 3P obiase 3PO 3P amasa yatum 3PO 3P na jesa wo ma wosaka bia 100% garlic extract wonum 3P a wo benya pomuden wonum 3P a wo yade bia hyehye ni padua ni mu no ebe free ho ama wo so ade ho kwadane e ba misie ba kwalena ke ba pedank Angelos Frepi work natural 0248 928824 0248 928824 nembom no eye Dr. Foku e ba clinic e promotion no egusu a waton 17 gonorrhea syphilis miso chlamydia ye betu ase de ma diabetes ana oba wontumi nwe hepatitis B C yade be ne hawo wodi abomode ne bra na Dr. Foku ye fa bibidrontu yade no ase na promotion ne se mo amobegya yarehwe ho dada no free 13th February de kwesi 13th March no mo ba ye behwe mu free amako na afofrofo no amobegya yarehwe no mo na eka mo bebo bia no 200 Ghana cedis pe na mo betua kwasi ada kwasi fiade ye adwuma 8 a.m. to 5 p.m. Patch number 1 Obuase Quantempono so 0242 15 59 35 0242 15 59 35 Dr. Foku Obejoso Pastor Julius Akwaba Akwaba Evangelist Same Akwaba Baba Ako member me wonderful so wonderful combination here tight hi me come chira wo yankwa Pastor Julius that's it. No, almost my time. Yana and Sana, there. Josie Adaroma. Jojo. Our bombs meet me there. Juan Auntie Joe, GG for Yamisha Auntie Joe. Friend was 0243 0243 433465 0243 433465 obepen bia ma yankwa you for no mo ya de you for ya fashion patase say me so san me ko I will be enra yetna ma me ya Akoma se me so na ne ya to aso ma na adesua papa adesua wo pa o say ampaduba ha na obetwa antropa because na mo wa so betime hia oba na odi ne nsa butu bibi na wa bo ne sisi ja ka chansa okunu e osime kunu wu just like that wa na wale ashase and they are saying say na ba enokwa be dey say so mo ti the same area I will nimu pass ma me nyako ewo ekunu enenete woni nikunu so nimu no so oba no dey abehye baby 59 years man hentro pa wo ti radio so wotwa enka kanokwe mpo mama wo se ma me nyako ayobo na ade ode na ba enti odi ne ba nka wo de kanokwe bia wo fi say wonim nanka mo bia ye tiefo because ahemfutie ye abamu mpanifo apolisi fo nipa bebe IGP pretie ndike ye betini aboa wo ba repania etese wo na hwe ntora wo twa mama obi wo che na se okọ pe afutu a na so ko sia papa mpedu a aja do do pa so pa afutu ban ana apadu be so o de be mama mama nyako won hwe na brabo ye papa ora so ya ba ya because 40 something the mama onyini sa and then onyini 40 pene ye wafo kan no entekura no da so gina na so omo ni pray woni be mate woni ni nyai na usa share obi a etuna se onfa wani san koma no e oni ambadi se share ya o san ko twempena de daye na wo ye se efe san wo de ne se ba wo ye se efe mama mi wie ne se he sa se bi ku asesem na ye kan Ghana ha media ne ye payment media me family yere chira be ma de wo yale crazy ne jira wadin mu dia obano fa wacha wo bobna ade bia me kam se manu amu yero
mama makika sa twiu sa brofo tantanta wi achama sa me dem ye bement me dem metimi atwen fam na oba no ko trempran ya de a wo do twen fam ha wo de enye ya ho ya munya sa sisam sa bi abufu samo ma me dem tu omunyina afo omunyina obi no ho dipem omunyina obi asan de papa na enya afutu fam ye tiefo ya kene wa amfo ka se na mo te radio so na dem de adisua aduma mo obia ya adisua eno mekana mesesere enkyere do woni obi betima na mo bedin komo asere bibia so na akoma wo chichi se onka ho ba we yo besan wo nsem nyina gu ochira ya da banka ba begun sa komo ye ni na ho me ye mo ye breyi na daachi wo ba bi twa ye that's say TCL Electronics, home of quality, long lasting and affordable electrical appliances be ka brofo just many and to be so what TCL Electronics a home of quality, long lasting and affordable electrical appliances. Some can be a just I don't know what the form. A sign your papa, sir. I fought any double call, but they afford double. I need to whoop air conditioners, papa, washing machines, papa, fridges, papa, freezers, papa, world class TV, I will show you panua. Na artist answer the independent engine awani aha eno no papa ni on TV no enti TCL Electronics eho ena chese wo benya sane ma papa yi bi eno ti wo pe bi a 0546 258047 0546 258047 TCL was the creative life nemom and the man no mekunu hweme enti muma miskano quick credit investment se bomodi ane bra wo peska start business bosia ache wadwumam we ya buy na san kwa adwuma ye ni na wo pesesia emergency sika e dia kwa ya de obema bi na working capital eno so loan no ebi ewo ho no collateral no susu wo save ho uni account ho no deposit wahala wo de bomodi wo buy ya wo kra wo Ghana card no a ne hu so ye Ghana ni ye de quick credit investment e de bosia bi a wo pe no ye de bemu akoye adwuma ye ma bosia online we because we quick credit adwuma ni obema bosia online a mesa wada oya scammer fresh 0302 200390 0302 200390 and 0596 920833 utuya ogia fakwaya adwuma na abetua fankogoro medemase ekua Marco na enya akukunu obepe de wa obeye dey obeji ayefre na oba na onu so kofa anu nya akoso be abeje onu so beje ne die obeye dey onu so beje mpata wodiri mi kasa na nya akuna nya wodia nya akon na wo ye oyere oye wa de nyina eye dey no bitumi beje no okay eye di adia ede na oye ma no wo na akukuru ring ekoyi iwanim kire busu nyina eye di adia wutumi buo yere ede na twa beto abonten wo nyakuna tira aka yo ma ko nyakuna kaye wo ma ni tumi da enimu ma ade achi oso oboa obeka se woboa se obi anyi ho na de eye ne ya no ne ekọ ni dedem no oni nenim de ha no obi fa ni kuna chi kwa ye gwade yiye hwan na betumi aba je wo yere hwan na betumi ene wudiri mirika aduru ha nyakoko ye nyina no wo ye bema nyakoko ye nyina se nyakoko hia wo a ba bi okose ye bia nka obo hu nyako aka wo hu se nyako sha nyako yesei wo se wo de oni obi akowo nyakoko ra be woni akokora wo monwe wo de wo akowo asem wo kanyina wo sa panya nyako wo se dabi eti wo be pa de wa ha wo be bodua wo na wo be wu efise nyako nya wo yere na men support nyako ade a wo ye no mako wo mpe ade a wo mpe se be me yibro se wo ye wo niema a enya mesrew wo ade a ne se mesrew wo ka waniye won sanie ansa na wo kofa obi fofora no akofa nyako wo kososo wo papa enipa mienu ana sese wo ma wo moti ase be me wo bo oye wo yakayaka de wo mpe no wo papa wo wo ni papa wo fa wo ka kire no wo papa ti ase pa
papa say akwan say na chief de me fa so ho etimi ntumi ni chief ntina biem papa ne nsem ye mese oboa me ne yemfa nkoma no ana afro chief na ye ntina se ade na ode ye me no me ntumi ne ntina biem se wo de wakoto nsa na twene obi aso nim se waja aware abusuani ba na nim se waja aware wo ja aware me wo se waja aware na wo ba twempna foforo wa twempna ne hu nsa wo twempna na sese waade a wo ye ne toro kan abase ye ne waye wanim jobia nyaako di si hai ye nya wo dan na wo twempna so nyaako mami wo so ne kwa asore o sa ka cho se nyaako mesrew mekunu wo de se wani afura ne we eta besi wani so na wo hu na eye he ya nyaako mekunu niye meni ne mani o nya me eti mesranka fo ma de mame da pem he wantumi emfiri ho papa nso baba besi ya eja ye ni kapre edemu ni yama no wafa woni ji awode ma wo papa mesraw eye lusa ren wo kompra twe edemu ni yama no wo na utodi gu ho ma no wo ja nyaako ayi ketia wo mu nyaako abutu ni mu onturo twa panyina wo twa ntoro won ka no kore wo hu panyini bi ase panyini we do ya panyini wo ka no kore mesraw kase katawani na wo kata de baba beto wani so no just ade bi chiw eti ye ni kapra ye de ma no lose and rain papa mesra waluso ko na kwatena wo yere ho akokora tena wo yere ho okay akokora tena wo yere ho munimulemu sanka mo boss akokora munimulemu ayene seba industry wo mo na di NS ointment aba stretch marks ebeko pimples bemo yi na bodwe sense obegu ho nantamwa proper chicken pox eyam ekoro ana empompota bon wona mo nka mesa wada unya NS ointment wudware wi na wona me yohene heat rush anasa eyekoa wapampa mu apa already no eya na emuamu oba odepua wode honest ointment ni bi pia kwa wotu nse bibia be ye katwom na aye kama redi be ye fe kokwa tuntum a na eye honest ointment a week natural capsules a week oba ne ba nyina timi num bi na asiesie munnamu asam na bibia aye kama watenka tiko wanya namu zanya de oba ba ma wanum atwa wuntumi enidie wuko fichira ehawo nko a ba ma wuko mpaso a 1 minute 2 minute bibi trokase kokotesu kuruma wunya a week natural capsules wononomu a ebebo opa enkan okan shi drugstore lane ene wokwa pharmacy na woni bia no wobenya enoi bia tokofodua Gapson pharmacy delight drug right pharmacy bi no wobenya bia enkokwa yo wisco bi hillside ena bb pharmacy ko kaswa ya tribe of judah ena kumase daniel ba mystic kwale na keba ena fe have make kriske wobenya bi ewoko na ma wosanka bi frɛ yensisi a na eje NS ointment ene a week natural capsules nibi was 0245 079915 0245 079915 evangelist Marco the devil ase ene wie nso enkomo yi kwaso nyina na sokoban krofrom fo sokoban krofrom so omuti omuti din yeah ensem ni nyina de ekoba nyina wo mini sokoban krofrom fo nyame enhira amen se be bie phone line sira bie pe mon frɛ na mon ka no kuro wo okay na amansan entie bi Marco ejampadu enra me ka kire wo se panyimfo bu be bi se ensi omo grow tipai bia na ne size na we akokra na so ne mbaba wa be kwa saa na eba ye meja mpadu atiase na wi se bank no odi ni sika no kokogu ye no mampanyini wagu bank no ndi se sika no amabio nipa bebre nsa nka mo de nti eja padu de no akam empratwe na akoye investment na akoye ye baby as dan wa odu ne ma kogu mu no goods sold out Ghana for receipt and I actually goods sold out are not returnable udura brochira oto ade mfie du de yan say receipt ni crowd o say ye na de ko ye beje ni ama afofo Ghana receipt nko a ye say ade no di pie free store o say hotel ye san fa maybe okay nje Ghana du dan na odo ni ama ko gu mu no goods sold out are not returnable wakwa akwose so ntu de atuaka 5 years nti sa ni ma uto bi ma wo yire a nke begu uja kwache na nye wani wu se me beje me niema
me twempra na me ne ga bi hihye ho na me to ne mama no ko bentwi ba kuma se foforo ne ko bi ade hyeman geli num Guinness num me ne num Guinness ameboka na me sumi twa peteshe me twa peteshe me ni say ya wi akofie ni makotika mako ye bedru ye fie kwanta so a sister yide one ekro so na na msaka ne pabo enwa no me wura baba wai bio wafa masakra de dem me dwene me ho osia da wi amantini ankwa so no mitimi purum pam wani a me bie pura ababa wai ada ndi asem afi mo be jene pabo ya di beta yeso wasa chira no we dem so wo betu sinti ya wo ti no bai se profa ka je se masakra eja se boso masakra ondo onka chemo demo na wa wo to ade dem ode a ene oyo wo pe wu awu na wo enti eja padu eka ene wabo ene baba wa no wo mu asa no me de saa no me de be wo enti ti ase ene wu na de e ansa papa se pa so wo chiw sa wo ya brantie ane baba e twempra ane wo botu no de bedu eja padu su ba ni sa leti se abrantie bi ne ba twempra abrantie ko no wu nti abesre Ghana panyifo bi no ba bia wa 60 wa 60 nti pe 50 84 no bebre wo o bebre o jawon wo yire ne wo ho so wonyae no wo yire size wa jesi wo ko fa baba wa wo da ho ni ene ma ne de ya to pronum obi anti nyi ma nti ko ko pesa ko to ne ma fofo chief ya no oti ha yi ya se sampasa mo oburu ne yire dia in fact aniwu kakra aniwu yesre bema obo yira yu yira deja toso wo mpe na ja no boko ne ma nko basa obu no wie yira deja toso na wasa be fa ne na koda wo nam na wo twempra na ono ko twi bi dia wo so oku sunsun afi no loku mu kra afi no loku mu kra na ma je ye se o ko no ntimi nko mo kwa ya mema ya mani ya kanene ya kwa muso nko ya ni abre banyi ko do chere kanse bi wo se bema ya jeje ne yire bantema eno no oba ya jeje di kura safu na akohia no ma ware enti bantema ne asafu sa ware ewi ntokwa nko ya jeje no ne enti ya besre chief ya wadwiri se wakofo oba ne na wo ntu sa be pele we na fani nye hwe o mpe no enti mane ntra ne ba bi na onwene ne ho asofo no ye besere mu edem onye ya sori dem ho onye papa do yire si woni ababa wai me banze nyako ana ti asori dem en wo tu fu se mesere wa me kuru me sere ni wo ma janu ma me ni meduan asofo mu me fa ye nhya se na abana nyame di ahye ye nsa no ye fa nhya se ye nhwe nipa wa so dem se de yesu koye ye no ha sofu me ka kira wo na sofu revival papa bia ye na sori dem bia nipa no so te e bi me ka every effective revival and do so yesu the oba kira instances the first crusade that we nipa dey di na chi ade kira be bi da sign wo ye ya ma ne ko ka 12 eno busa 12 ne se na musu mboko Philipita musu ye ni be dia ko shekurum eti nyawa no se we revival nipa be guo pia na sa so na nyi ensema wo ka no ni yawo ewo mu no bebre be sign na wono mbe jiam me urade mesra mu mu nya dem wo adwuma na so ma ni nyina yi na so dem wo nye amen me da se papa na about 7 papa 7 pm program yi ubetumi asenya hwebiem ewo OIC TV ewo Umoti TV no eso sanso na ebo 1 am so yesan yi repeat ewo Onua TV midnight 1 am midnight ubetumi so ahwe no Onua TV na 7 pm so OIC TV and also ubetumi ahwe ni na Umoti TV ne so na kefo so travel and tour recruitment agency there shane so ema me so person otu kwan na ompese obi abeyi obukata eye kefo so travel and tour wodi won hu ni enuti frɛ wonom wo Kumase emena high tension frɛ 0278 902965 0278 902965 go shane so mame say otwe ba pada otwe
otwe ba pa da kwara kopa bi na entumi mu a oba osisi be ma osisi oba na mu san ya de be ma na mu san ya de eye pressure anase koko stroke ana ulcer wate ka na ate ko waye mre wo pem watwe ba pa da mansanka bi watwe ba pa da mansanka bi ma a divine hope ba center wo makro abusuakuruwa wo de otwe ba pa da ba be ma oba nunum bi na abedi ho dance friend 0551 228281 0551 228281 ojane shi wa beba ebibidrum Samson Global Recruitment Agency yei na ye per bus drivers e wakata last CF ye wo kumase ayenma kokoben 18 mu junction friend Global 0552 833381 0552 833381 energy catering service on ben wa aduane no edem ama kama ekua local continental dishes ehoni ye kwaje aduane papa mese ne nsabo aya adwene nkwan a woni hawo nkontommere no ne aye ne kama paraba so so aduane papa na abrofo so aduane no continental no omo yade omo nsabo nti kan ho ene kwa energy yago breman ye bembem no kronom main station wa fair was 0243 36793 0243 36793 Waterfalls Drilling Enterprise ehoni ye ma nsu papa nsu a mese wa watu wa ade wanya bosomi aso mesra bra ne beje wa yibia we omo wo machine papa a ye di wura asase na se na ya pe ba bia nsu no ebefura ba ye papa na ye kroje na hawo bia ni ho wo de hawo ho a fra ye ba adwuma ye beba be yi ni ye wo se bi wa amako obi etu anye ni ye amawo ensan ko se sika foforo mesra fra ye de beba be bo adwuma no ne ye ni ye kama de amawo ye wo baro new site ye ne na ye bia ba clinic ne wa bresa kromu watwe so for 0246 26 5707 0246 26 5707 Superman kwa ene and Grace Academy ehon ye de ye mane ko akwaji antete ye pa de hia etika ho ofa oba ne ko na won kosua brofo papa na ye nchire no sedie ye de akola ko school a wo si ye akola bi wa de ni ko school bi wa wo baba na wasen mesro ye de ye teachers a papa ho a o motete enkora na papa ma ye and Grace and Grace crèche kindergarten primary junior high school ni na wo bi ehumesu amaka de chira de adisua de ni na bi ho freyen ye was santase enyinem 0243 714316 0243 714316 happy birthday Akoma Nana Ama Opoku Kunama Nana Ama Opoku Kunama who University of Ghana Legon asenso ya yo asenso ne sister ne sister ne sister asenso sister your friend Nana Ama Opoku Kunama happy birthday Akoma Nana Ama ye twa ye ho abete for ye ba ye be kwa homa ne so na Yesu ba na adum menadu nyamia sundwen kan efo mi twam na mi preachi a entokwa mokuni nyina manitua mo hawo eto atwa ene se nyankopon enam Dani Herbal Center so akofa Dani natural na bedfo eze wiase de wade awudie bia no e wa wie eto no nkasa yire e ba me ho ka che me se bla menim se ni kunu akọ handan ama me yire na me madam ade me fa bani hunu e de me besa me yire me bu ahofo oba ne se wonim se ni kunu akọ handan ma me yire nyaako ni kunu ai ni kunu ma pe no to akọ handan ma me yire na me se so o me evidence nti so on ko proof babia o motie ana se on fanu en radio station on fanu nkoso on nkoso mu frenya akọ mu frenya kuna na dance bi o me hunu kwa me de okunu me de e be fa so se ba koyo me yire mo de na me ne ti awu na se wetima be fo ba na ko handa man de a ene be koyo se bi so mu fro koyo no de ma no on kan kire no na de me yare mo de no on fa me sika nyede e ma me no fo ba no ndi me ba titi mama ne am de ba okay Mr. Badu anu na me so oni o yire jan na madam what yire wo fe de sia na tifi de sia woni yire jan da bi unu yire jan woni ni jan unu yire jan wa de Ismail sameto sampama aya wo beji Mr. Pedu yire number ye friend ni nyina so ne ebisa ne sa wono nso ne kunu eni ni jan ya wade no ana wo de wo so ni ye bebisa wo yire no but Mr. Pedu na wonim nyako
ɛne ne kunu ɛwɔ kuroforo mu dada na deɛ tie ni Mr. Pedro Ajijadem Gina Prim aha deɛ tie ni nyaako ɔtɔn fos enti ɔde kɔ akyi ma na sɛ bia menu sɛ ne kunu ne paso na sidie ne menum ne kunu enti ayi chief ɛyɛ nyaako ho adeɛ no wa anko bi wa ehunu bi wa anteda but wo ne omo te bro no baako so ya te bro no baako me bia meten me ya wo ne oten de mutwen emu ntwe sa o ka de mutwen boa emu ntwe na me se no wa anteda so se nyaako ware dabi wonim ne kunu wonte ne ho pupu ya bia okay se nyaako oton no ma first no oton yi pansa ya de ehia atare ase bi enti na nso me pentant ne bi na ye penti wode nyama ne ba ho boga bi fie satam ka so nkomma ni santo bi wa me onse obi okay me pa cho twen me na me ba me question ene me bi so anko straight wo de ngonwan ya wa ha me wo bi a workers mo twa ntro bia na ode kwa ngonwan bogas a wa ba bedu kumase ye kan ya frame na chese gina ho mo bi san me pa cho Mr. Pedu ena enu a wo ba ye na o se ne girl a wona ne tie asesa ne dan mu niema e de adwane enti oba no wo ye friend no ka so obeba ne ene nyako otin finfi na bema wotoso miensa no wono ye bema wo chese ne yire ne nyako woni ne nyae wo mo na woni na tidan baako ena oba ne frifia wo hu no a oba na busuafo kra se ono na yira ne o mo de hye to won kwhwehwe no eni se nra ono so tv ho wo hwa akoma mu nsam a wo tin se papa yi de ne yira ba ha eno no so duru ha enti nyaako kunu ene nyaako boy me pacho nyaako boy ene Mr. Pedu ena ni kunu ene chief sanity ti mu amu bisa no question bisa the question ni say nyaako maame no de mba ho na maame ne ka say nyaako ne kunu sa akoma no ene maame ana say ne de en nyaako pacho Mr. Pedu biso asamo me pacho maame amenya me na ade ne ba mi o de ba fie ho no say wode ni kunu sa akoma no ai maame no so ka kire say ai ni kunu de na sa akoma no wode ye no maame ana so adamfo me pacho me maame ndu wa ba nkonto mo lo twa so kan akure enti o maame ehun sa wo ne Mr. Pedu ko out me pacho obeto ne da krope oba me ho wa man na adwen se obehia papa no oba me ho ti oba e na papa ne wo ho okay enti wo maame nim sa wo ne Mr. Pedu na onim se Mr. Pedu de wo obeto ne ho keke wo beto no na wo ba maame ne ba nkomo ba no onu di maame ne ba no obisa me say na nyaako ha ye de ena me si nyaako o se oni ko ja wade na ode den sai kokora no wo ena akobo no ko no bisa se ntinsa no wode kwa ampa ena maame ne ai wode ko ntu de ne ntra o maame ka se nyaako de ne sa ni ko sa akoma no o maame nyaako be pacho wo kuni ebetumi abasa na entokwasi ena wo ne jai na akopɛ be ma foforo obi nim wo kuni die ne si ya wotumi jai ne ho na ukofa Mr. me pacho me queen be ma na me ne tie wa ye me ho ade wo de me fa kwan bebre so kwan de be ma wo de me fa bi so kwan be ti san entok ebro mi kodwom ba entokwa si yakodi mi 1 2 nsem basa e ma asem be me mo makoma onya me hwe atete na me digya no ti me digya no me de nensa me ka no kore ne na me ka me de nensa ama no the chief nensa amano wo the chief nensa amano onwa na ka kire me say me mfa nensa mle no acheni wo she we ka ma mente onwa na ka kire me say me mfa nensa mle no me de me papa okọ me papa ko jonsia dem de ne number maam no okọ ne ho e ka kire ne say wo hia nensa wa ware no oba ye dai awo etu ono oba awo no tu hia nensa oba ne say sensa ne badi a obe ware no eti maame papa e maame de nsa no e bre be me na be ma no aye dey e so nsa ni mu enti wo papa ni mu sa wo de be me nsa akoma no e ne chief oba ne de won sa bre waja wade na afa di ane anim guase yi ma oza oba na ana para metra se ono ba ka say ba na me ba no ma me fa me gure ni ba sa na sa me nyai ana nya ni guase me be guru bi apeni sana me cheno o ka se o de me sa o de na me ka se papa ko jonsia no ne number wo etubeto afere papa ko jonsia no ensa na oka no o de ensa no bai ade beto
me ana ebusu na ana mo se omo nyensa no na wale do mo ntimi wa wale ana me ma me frɛ be se ensa no onye na se ma onyensa no na me ka de me nya akona ere agyan ama wo nya akokwa mi tim se ensa no ntimi be jensa na mpa ama me no nkra no be dem so ebufu na ere e ba nti wo de ensa na ere fansa na ere eko ode abaya kitwa bi na ere e ba ama ekwa mi no tra yam di nkomo enkomo so me pacho me de nsa ne koi ne ma me ka se omo nyensa no na enkola wo ye ntem omo nyensa no e ma me frɛ wo frɛ me papa ko jonsi abisa ne tama ma beduru ho mimi ntwantro de mehunu na meyede meka enya se makofa papa ni nti e na me begina ha se bi o papa no ugunu wa begum anum ase me nwale obi a eti pa be ma chief no waje ne nsa ono na ma me de nsa ne bre no e no so nsa ni mu yesi awari agum kuro me pa cho so nsa ni mu me se ni obi se waje nsa no awari na gu wajensa no wabusuafo ni chief abusuafo ni mse ni ma me na nimu ho no won ka se wo monje no na nimu ho no wo ayi na oni ne na na fie e ho no waje ensa no e ho no waje ensa no na me da mani e na me ba me fie chief ajensa no chief ajensa no so chief ka so won ensa na e ya nto ka no kura wo so ba me ka to se woni ni nyina ba bi ni nkomo ni ewu de kwan e be fa so e be ka asem enye se wo begum ani mafi me tell say won papa de no bisa dem amfa fo amfa okay o fa accident ana se odonyame o kan fie duru ye e kan fie akoso mo buo papa no nim na o hwe 0350322498036 and 0243114497 within the baby afrefre yo me Maa Akos we wa uni amani na yo na ne che obi eduma mi ye bi na mi jai ni nyina de tie o Maa Akos sanse duma pa wo yenti tam so a mi tie na ene ma che o so ni ye pa na de o mi na ne se ababa wa na dia o ye no le kwa o ma mi enka ntre no enye eti ye mi enhwe ni ye na be ma na mu blebu ni bebre no ma mu blebu ni bebre sanse o ko wale no o mpe oba o nko wale no so oba ni le chantro ade ato no so sanse obo ni getri e ma ni bebre ho obo mu te Maa Akos na video mu ko kroma bema dia be frani bia no mo ja mo ho ma na o mu biom e de nsam bebre ho ba no o hia puturo ana bema no so papa na akọ papa ne mpana no papa no so wa fa dance aboka dance wa kwada wa fa dance aboka ne na je say hello we didn't baby afrefre mini aba ko si papa bi mini aba ma papa bi o fa kwata ni ma so wa santima pon ko fiase no tankoj mini aba ene apadu me ba pampadu ama medi no ho ya papa fite woni mi say papa yi a ni mami wo kunu ena ba bi o mo tie so no nya na tie na wo si wo ko hye ni dom no agaje se woni kuro jana na bo pampadu papa pani enti say ena ma bu be nya wo so ne wo die na wa fa no obi die na agba wo se papa no se odina ye fra mi ese wodina ye fra no papa na me papa wa nya de ma mi ye ni ama mi do mo ko na da de na nya kura da se mi ni aba me so me da se papa me ni aba ma ni na Daniel Ben Trading Center ye ni de Daniel ba me sha no aba no che se ye kama pa malaria fever typhoid jaundice na me ya ho na mre no bi Dani to ne ba me sha so wa poso wuni moja ya no wani so biri wo ba wa ya se wo fiti konko yie no bi Dani natural ba capsules eboa ma me gina so Dani ba ointment fetwitwi keke na ho beto Dani prosta o embema mu nyina mu no bi Dani ye wa Ashtown Rome ye ne Dani farmer hwe ni mo fe was 0273392877 0273392877 ya bajo so hello we didn't baby afrefre mpacho fa Mohammed mikasafira guna yo amuase Mohammed yankwe mpacho ba obada nyeni yi ana be ma no so a okwose obare pe no so a nyeni yi ana be ma tai second wine no na o nemire yo bo ba sai tebe yo bo ba entra ni bi ebi o yo ba bi na si oba no ana ma oba no so yere eye sa ade no o mse de oba re yere asu de be dia si bi an ko papa anye grade ma ko ni am ya duma nyame ensha papa hello we didn't baby afrefre Aisha mikasa si ntonso Aisha yankwe
Ita cho ma busa brand ma me so da so pe me yiri na. Bisa no wasi Debbie. Akoma FM. Na mutie mo ho hye ne so 7 p.m. pepepa programming repeat 7 p.m. OIC TV be 7 p.m. repeat sanso na Onua TV nso yenso yesay 1 a.m. anajo desium 1 a.m. nti wo betu nso asahwe bi Royal Joe Park Natural Clinic woba wodepua fie wodepua betutu ebe kokwata Royal Joe Park Natural Clinic wo pe awo nso a Royal Joe Park Natural Clinic ene wato nsem ntinta duabo honhom awade mu nsensem na emom no white ankasa chese yade nyina yesa na emom white ankasa na chese no de wo de ba eyekukoma yen eno nti Royal Joe Park Natural Clinic ye wo anwonaga jene adwosue ho ye bense cheduma si rabange fra 0541 40 75 86 0541 40 75 86 went to me enyina so God's Mercy Constructions yanko hello within the baby afrefre yanko yo chimampo no makatetu adem na ben ni kana pompo papa nana yanko Maa Akos ye onumunyamfo original commando wa pinentia na obo abaso show pa enye sompa ne gimedia na man ne ediaka santi ne ediaka chimampo no man o inkemi MP for chimampo na me breno mesremo wadawroma okaketu bia no watwa so na fei yakwa asem no so God's Mercy Construction and Trading Limited ye wampata any shops ye ne ye de emahan ye ton apata any shops ye ton God's Mercy Construction and Trading Limited enti wa ene eden ye akan wo na ye bubu store ana wo container bra God's Mercy Construction and Trading Limited na beje shop anasa apata ne to mu ade ye wo 18 mu ahinima kokobi 18 mu station wa wo fra na akọ YF Junction ana Christ Model Academy wo fra 0557 65 4010 0557 65 4010 ya bejo so na phone in segment no na ya Ayona Pharmacy wadi impressor capsules no oil laba womo ena aso asene impressor capsules womo ena aso asene name na ya de ebrem nti wononom capsules na the oil no atwitwi baby a eye we ya no fra Ayona was 0243 123 224 0243 123 224 time aso ebusia pani Samia Champo sports mu nyina ebusia pani no wo bagie adwa na ode Akoma sports e de abra woni ne crew omo ye so powerful tie wonom ye besan ahia ya wagudie mu nsem ya wagudie mu nsem but me said the many sia yeah I'm a sportsman na say about 3 to 6 every time no dia me dia omlanam ni nyankopon tie bia mu di nkomo ya lifting yanom lifting sana we are shaking the Akoma sports in afternoon time to evening